Wegwatio kana watinda nesa musiaisia wa Mutongo TV na mwithukisia wa Mutongo FM ngwatanio ya mukamba umundi twiwachumwa matukune miongo 31 mwini wa katano mwaka ni wa 2026 ni wo muthenya wa muthia wa mwei wa katano na indi ni kilungu chai kumbia siasa otondu tweka kila wachumwa atwatia na wachumwa muvituni na kwathia kana twekiwa ye tukakomana ingi va studio cia Mutongo TV ni kendo cia twanena nia na atongo onthe ni mavikie na kuninisi yuwevo ni kendo cia twanena nia ndini wa kilungu chai kumbia siasa maundu ni maingi alama kitikie na alatwa ile kunena ni cia vai kumbeni ya siasa ku umundi unena nya munene ni undu ndi itu ya Kenya yendeye maundu ni maingi ala matumio tu kana unena nya usu wa kusisia yonde itu ya Kenya yendeye ata twina maundu meokonia Ebola ndi ya America ikwetekana ta kwenda kwaka kisese cha kuyawo ma Ebola ala ni enende ma America ala mekoyandi ya DRC wowosu ni wikini muno wa Ebola na yu kiuniketi onena nya muno koti waungamia koti wa yulo waungamia kwa kavinda netwenda tumanye yo meo ya sia ata yulo wa onduta usu uno ndo twina wakili muthenya no munthe no kwitha itutethesia kumanya yo meo ya sia ata yulo wa keu maundu ange twitha twenena ni sia ni yulo wa kinu kina kitikie mbanga ni mbanga yethiwe ya tumosiana 16 itiwa ni thayo isune siana cia skulu wa utumishi guards kuya Gilgil County ni ya Nakuru na indiwe saithi ya na unahena ni muno we saithi atongwe ni mane na muno maikuli wa valuku yengalekoni yeva atetiwe saithi ya ni makilikilela ainge meina kuhaseka na utetu ya ilito ulikuwa maundu ni maa muthemba tosu kukunike nuke mtu idhatu ikunikila umundi ndambuka ya atongwe linda mwana inji ni atuwa iwava masaku atongwe chama cha Wiper ni nona maikwatiania na atongwe yasu linda mwana inji kou atongwe Wiper umundi ni ongeleka bawiti nani methi tukana ndamukila sitwa iswe ni linda mwana inji maithi tome aingita undu umundi twakusia kwita atongwe Wiper mongelekete muno ndini wa ndambuka isu twesisia yo ndambuka isu undu yenda ilanje muthenyani wa umundi na indi maundu angi twitha twenanisia ni ulo mauneni ma kuoneka tama kuothothe ithoko twelekelo sakwanini munene wa 2027 na indi tutekulwa ni uneni wa atongwe amwe ma UDA kwenda kuonena makasi kanaona kura cia President William Ruto cia makuyana makausu yesia meacha kana makoya indi president amasongia muthenya wa mboya kana national prayer breakfast cia kana kwenda kwanga ine wogethi wa ngai acia Ruto ni totam agetha totam na ngai acia pethe undungi niguo bakethiwa na Kenya ikasonga na mbele ku asu nibo maundu ala tuonena ni savai kumbeni ya siasa we musesia mwithukisia kalivo nikenda wisethia ni twanena nia woni waku ikulio yolo wande itondo yende no kavikiana kwambia otoma kwisela ile itatu kenda mwitano na ambayo tupane mukuviva tendevi and then wa mitandao itu ya mikomo kanilie kuna simu noti monza kenda ile 5 aende YouTube Mutongo TV Stock FM official na ndeni wa Facebook Mutongo TV na Mutongo FM nenanya uwe moko yemwe Mutongo TV na Mutongo FM page situ cia Facebook na ende ni utanu kwa mashabiki mama Chakos Nairobi Kajiado Kiambu Murang'a na Mawethu Loloko nondo Mutongo FM masako ekwete nesavyo 107.5 FM na ngalekosia ilovi na Kiambu na kuna utaveka Kajiado kwa huo alama na kulalia yo Mutongo FM masako mbona yithetwe na maswaga na yitheta mathina vamwe na musine wa ilovi yu weva masako wetukwati loud and clear hiyo swa ni 107.5 FM Mutongo FM kwa ikumbia siasa imwe kwa imwe Mutongo TV na Mutongo FM ni tawe rasas kithuku anzo motulike ikumbeni tuvose musa kwa na indi atongo ine mavikie ni kwate mwatinda nesa na mwatu wa nesa melenya mbinge tutonana inyonde batu yalona na watene muno indi senator ni kwatia uyo mukati atongo yala matinda na tongo linda mwana inji netwila twinene yake indi kalivo ndeno wa kilungu cha ikumbia siasa muthenyani wa umundi ya rastas ni mubea muno nundu wa tuthocha paaki wioni cha umundi na sie umundi ni twithokewe ni kundi ya linda mwananchi na wese tongwe ni Sifuna James Orengo Babu Owino Senator Osofsi na andu aingi ni kundi nene muno ukethia na andu alama atwa akanamia chamani cha ODM alama kwa cia Ruto ni enuke na kondu ni mwoka twatinda namo
na bebi na ingi tunayona makueni twathinga likusia kaiti twenda na bomba nene muno bandu bado amukuyuni omunthi nitwa kuna chathi ba kanisani mutituni isi na twauma butunga ba mutituni soko twokaba soko ya Masaku na twathinga likusia Mulolongo bala kwenda twina mabomba no manene muno ningwa tunene ki senator karibu uzuni senator wa county ya Makueni Dani Gitonga Manzo nize ya ingi ni mwina mokolio kauta meo kwenye kila githio kiendea mitandao ni chuma niki ku senator wenda ndi munenga mwanya nikendo sethia ni wekeretwa classification na ni wo mioneni wake nondo aingi nimethiwe mainena na aingi mandu mamambia senator abi ko monde erasi kwa tukulilewe ni chao kiende kutetea nguku county ya Makueni ku senator nuko songe kiu my brother karibu sana ikumbeni kwa sababu wa Kelly asante sana Erastus nondo wa kutudhocha ikumbeni kwa masitoni tawa Nicholas Mwemamuli kuma ba kathiane no ba siemani ba Masaku na nina muvea munene muno nondo wa kuthokwe bani kenda tuketinena nisie maundu ala maende baandi no yitu maundu maki uteti na maundu general ala me ku affect maisha ma mwana inji yes asante alright na ndo si Nicholas Muli umunde no kwitha mutaalamu itwa maundu maki uteti no kwitha aitusia yesia maundu maki uteti yolwa utaalamu my brother karibu sana ikumbeni sabali ungi asante Erastus nondo wa kuthocha umunde ane muvea kwa management ya Mutongo FM na Mutongo TV urunende obuso tunene na kamba maito na tunene na Kenya yolwa maundu ala maendelea yolwa ngito kwa masito nita wa Innocent musunge wa Kimathi kana ndunga taya Masaku kwa ne ba masi mwala thank you aya na indi atongo ino ama manyeyu nikendo isi atuine na nyani wa mana atongo ya tuonene na mona akuwa musia isi we asiata yolwa maundu sina utavia latu ida tuine na nisia na niendaya emwa kwa yumwine na tuambie na subtopic number 1 enda tuine nisi kiucha Ebola nondo kini kinu kiu otoko ni hivyo nde a Kenya na nikindu kithiwe kinene wa muno ni atongo na akuwa mwene ndi we asiata yolwa serikali ya United States kwenda yikwate na serikali ya Kenya kwa quarantine kala ndini bandu bako batho andu ala mena uyu wa Ebola likana wa Ebola ni waite mbe wandu maana eli kwa DRC na bena andu kenda matitu ni thayu ngaliko ya Uganda ndi ya moto ya Uganda kuni wo muicho muno na maone ni medho mayumo kibato kanganya nichongwe na tuambie na atongo yi na twinena na atongo yi ona kuningwa na tume woni wako yolwa maundu asu ni na utavye ku emo kwa imwe tuambie senator tutana amba kulika buko ya Ebola nikenda wese no tutabia nondo we wakili ningwa ndo tutabie yulo meyo ya asiate la kwetha na maundu taya endo tutana amba utabia kiu senator kuyo na uneni muno mitandaoni na tutanamba kwambia nusio ukesaidia ni wa thesenzebe nondo ando ingi bani neze ni maitha maikulia kuo kwa ibinde kubi muno ndatika temwe kana ile necha ukiende senator kana obodi yaka kana sekana kuma kuweni kwi mwana ke mwe ndi twatethenia family ya mutula miaka mingi kuo mitandaoni na kila kina tetethina mithana mepetuku ni kana okilevinda anekala atikia mutula ngwa cia uda ate andika sindu itensia na yu ilani na mutete ye mwana asia kindu kila nisi kana mutula yu saa ini chairman wa chama cha Wiper na ngolidi kana chama chu twambi senethe na endape unduma wa bata ile wa mutie wa kweka nduma Kenya no kamba ni siasa na kondo ilani na kulile kule yu no na maana kiosu kiasi ndu ile itatu mitandao ni enda mtandao pa bandu na elema na yeye ayune nyula wane ni ma MCA kiata inye na nena tuthanguni ko nundu zuye ta cyberbullying whether ani ngona yu ni wandu anga muno muthola yu nene ewie amicha muso kiakana thina munene Makueni ni kana senator na ma MCA mathaitha governor yu ni kana thatisi na mumanda Simone na mumanda yu na mugulia othe na waku we monu no temwesi ni mwanage o wa siasa na pepe ne mutwara ni sekivilo na kama Makueni constituency 2017 na mubalucha
kwa uno ni mundu ni mwezana no nisino kwenda siasa no nisimilengo la ya siasa lakini wiko lake nanzani senikana onondu yu mekite yu akajongo cha kwa bisola ekite wa mundu amolotete onane ngwanda ike ne malangi mangu isu na wethe ade na manyaka na conversation ila tunendiwe nake unena yolana nake na gusimune unaciokia unabinduiwa na manya yuso wa simu na mitandao ni ya record nundu nambia utumwa Amerika na wasioka indi watumwa mitandao ni kumaku na wethe iba hapa andikitwe yuluyu manzo ni umia mukawa mutula isiba ndiko na umwana ke baba wanakazua makuene baba na baba nikiro ngwanda yake ndama yake kindu changu na chale ke kana na chale kama mitandao na nini samba mwe na mathina mana no usio ngamarabia mbe ndiko cha kibila cha ngabana mundu amba meona tangu cha kibila cha ngabana 2027 ni ambao ulungana na serikali wa William Ruto serikali wa William Ruto wenuka yuno nisile unondo amba mathina wo niguosu na chake na sekana ona bakatwika nitwaye manwa kana nibaumyende tonduku nyemwene ndikabenga mutula te chakebela changa bana kana nitesie mundu ungi ekawe kono ala mena mathinasu maina thina ni batatuki kiwa makoti chao lakini kindu cha muthembosu pakenduke sa omvengera nona kisoya yasia ikufikia kubukia akape sinduna na neni na sia kana andu ala makwati sia andu ma wiper kau makuwene nethukumia ngaliko ya alatu tusinda namo metawayu abinzani medu metawayu ndie kiuni na wetio nundu pe andu ana maetani to kau kana mundu wako kakumandika ba wiper akwatizi andu ma wiper kau no cheno nezo ndikipanga uke siasa wethe mundu no ngameta kitutilania kula nagenda mundu wa wiper abaluke no ngia kibita kiuke boko umeshwa keso ni mweze miaka mingi ni mundu kula ila inabitie ona bala tayari mulengo mwe na mwethela bandu nzia ndia mutia na kuni ngwenda na niwese ama nakana ndibuthitia ka nengeta kanda ya muno ndabe mundu sasa wemini yake utweke weti wekeo nubito wekeo kwanda ndo na gweti wekeo makosa taneka makosa ni mwana ke ukwicha sindu mitandao ni tena mwanya wa kwicha atakulite mundu na aibe ndoe yangewa na niwe unekie kindu kitawa publish ndio zina kana bado makosa nombaka utume kundu niwona atumie na nombaka windwe uyenda kunengane ubo utewagwo ukakengana yulo mundu kumundu sino wewe alete kutia wekeo na mundu lona se ubisie kindu juko ya Amerika nundu katika makwani ma Kenya na miao ya Kenya izu ita cyberbullying na kada kutumia mitandao ya simu nai nesu ni kosa ya dunia na ni kosa nene kondo wa mbeza yu pathi huko na ripoti polisi ona mundu su wa America taili to mutunga ku akoka kuunga makotini ekirani na mamie mwana keo ununtu matumasindu hii mitandao ni muno enda makwani na mara mutula muno na bandu mautinda makana nete ukenu cha muthembosu kwa ni maile to manani na na mondi ai muthana na bangi andu nai andi kwati ya sendu nai ne binda yo ndando lango manana moni ni mathima kwa uyu lu waka ni nzube yaka lakini yu akama siasa mama kuwene mambo ya kukitana nomba kanga matabia asante kana kawo mugwetie twete chama cha Wiper wikira kwananga chama cha mubya nondo wa desi senator pa kwa ebola atwambe yobu okwa metuki ndatiko nini ngewezu no mewiye ne wisikila kende akenya ingi ne maende no leana nacho atongo imonoma ngaliko ya upinzani nimeoleana na kwa quarantine square like pia ile mama atongo serikali ne bemwe oleana inde bya mwe kwitikira ndizo no nene atolwa kindu kiyeta we wakili nayo mio ya siata yolwa kabina kala kwethi wana kindu takiki kwenda kuseubwa bande ya Kenya chandingi na sekanambe ni kwenda international conventions na mea ya ndingi nengi ona maka mopetesia ndu weka gakutangaza nthi laingi kana nthino na musumbi wo
maina nda ya kindu kana na se kana Ebola no wo ba kwimba muno ndi ya Kongo nundu kwimitito minene na kuimeunda andu maiza ngule no muno na kana malai no wabusuko ba kuma mundu aya ila ithi white Ebola na Ebola kwata mundu lekala muno atanakwa ko bandu bena nitailo ne wila meli ina mbea inatete ngola na andu makakwa na meli zuna umete na ku South America na yabika ando zamba ku kwa quarantine na kenda ndo mayitwe na la with the wausundu na likanundo ingola ni ibitasia ibwa Ebola na Ebola nu wa ukwata itina wakapinda kanini waileta ukwa na ni wananganda kamyogethe ya mwibonde nikibane ya palika na mundusu atanze benatikwa yuko katika waki nundu unu wawisela gwa mepakani yubandu bakutwa kinduki kuyala ikipya na kaya potikala ke ba na yunde ke yuka yina ndu mawaite Ebola ndithi airport ndike kwanza ke balukande kenene yuko uya woni wako ni kanini yuoni wako nundu bandu nibeze tikutwa Ebola katika tiwa wa mvia Kenya kiuno chakwe mubakani kuba yuvuku Kenya iterezya ndenge kwaka lakini yuko bakani nundu Kenya yithe kambinge na yithe kanene kaneka uwa yu hospitali elite yake ba mubakani nundu nimengita machine sia kuona ya mundu ni mwa Ebola kuwe ndawa apika mo kana ndeke we mwa Ebola banandu mandeke siyombe kati mundu wailite kuibandu nundu mailite kwati andu angena andu ingi maikwa kuba ilite indwa obaya poti nutu na kanene pepa andu ndeke vika yena mundu mwa Ebola andu makamba quarantine wa kana makamba ubingi wa maiitwa pa airport ko ilite indwa ila sita wa port of yani mipakani nundu airport wimba we mubaka ko bewaide ndo airport ili papa palande kejuka na bandu ndeke ndana thina nundu ni mawete yake saba nundu mundu mwa anaile tokwiyo bundekene aitia kwa tia ndoni ndati umo bakani witu nundu Ebola muno yuma Kongo na nina mwe Kongo enalika Uganda na ndo ingi maitu ni maenda ana mpasi ko mundu waya umete Uganda okite Kenya ibikambuzia machine zio ile taukayani mundu wene Ebola mundu usuna ndo alameba kubinake bailete wa isolate wakana makambo balapa andu kamutuki kama itwawa hospitali nizo lakini mundu aje mundu nione kana ni mu Ebola musia mundu zukuwa udwa ngidanya uru ona ndo alapa mupita na ngale kana ndeke kuyanze yani matara bikakuma ndete ko KTM ya ondo ya ilete na nunebwe matakitali ma Kenya ni mana alea alame suvo wake ndio najali to wa matakitali muno kuyandwane front matindana yes thank you Musumbi karibu tena andu akenya ngeme okolenya niki Kenya measia niki itakwa ku Kongo niki itakwa Uganda why Kenya ekundi nene nizo ndo Kenya meendo mana niki ni mobile rasters ekana asie mbe Kenya na America to a relationship ya kuma irinda yasa na Kenya ni regarded ni the western countries na hasa America and the madhengeanie katika protocols ya maondo ma health na issues ya security maondo ma kusobeande na ikindu cha Ebola of course nikivutia siasa muno naweza kindu cha wata siasa ni chambe yako trivialize woke zaidi ni chasia maana alama acho muno lakini nito need to understand mbe Ebola ni uwa muno na Ebola ni siasa sio kuna kana wetheto yake ka Kongo na Uganda na ba Kenya lakini isune nyosa ta a very remote argument nondo paike tumi ona kimwe usuda wa Kenya nondo kera ni tunaendelea sio the Kongo sio the Uganda na iko kabisa la Kenya na nitonya kukwate wa ni usuko ya na itwete ku so kwasi ya andoma kwa maisa malaina ito esa malaito kwa ne Ebola I don't think an any argument how we try no manya kana predisposed to wa Ebola na by the way senator incubation period ya Ebola virus and especially this new strain UK it is 21 days
no would predispose wetu wawusu na odhekala 21 days methanya miongo ele nemwe utarumelia symptoms siako. That is what is happening with this strain. Kwa America kendo kela yekie lakini tuyo babu nengwase kana serikali pewa balena habitisi nondo niwezi nombaka oelika into any deal kendo chumi cha represent katika parliament Senate ambaka discuss via parliament ni kika discuss wa keke tekeleka nene ndema shirika ya mataketali make kalanyande na yo maka discuss makona ni chao kila kitu haja kwekwa but uedukeza serikali ina rely on protocols siasa iniwe mwaka wa 2015 siya renew wa 2017 to 2029 so mana rely on that na no sio ndo Kenya ni democracy na katiba wote ni matu ya kwani yuko kotini na koti yamba kuungamia so it is good at least ni there even a discussion ya nikana a Kenya mile ngwe mama ni choki ndo kene chao again point yo ya kwa imwe ya mwiso labda ni why Laikipia Air Base Laikipia Air Base it's an isolated base na pala quarantine center kwa ya at least kuhudumia under 50 ni away pure from under na yakawa for the benefits of America and that is where now the debate ikonika ya what's the benefits of Anduma that actually is you na ni expect senator wa Kele kiwicho mwe discuss why neke to beto kedia mono Anduma America kusiwa ivye netweke the protocols enough sia Kenya maitu makeza me predisposed to siendo hivi. Thank you watu mnaendekana itatunesa yolo wake yes my brother karibu tena tuibu serikali ya niende na kwika mitatala yonde kwekedia ndithukise munene wa minister Musalia Mudavadi bano minister wa maondo mande sianza no kwa sababu serikali ni bange tenesa undo bola yeso bika Kenya wedukise PS mudhani wa public health na gano kwa sekana Kenya nimesi nesa na baadhi kia nimekwekedia kana nimeka screen kila kendo saidia ebola ndele ka Kenya wona serikali yo ni bange tenesa tukesa kwitha tukesa hivi la unono musumbi no kwazi kana ni wewe no tubikia tie wewe no wewe tubikia no ndo eva Uganda na yetu ise interactions ya ndo ma Kenya na Uganda na kiupia cha quarantine kwa ba ndi ya Kenya. Thank you so much. Chambe kanambe kwasekana wa Ebola Kenya tiyesa kwasia we are away from it. Nundu my colleague wa Asia kuma Uganda ndeleva situ suma wa Kenya pa Mombasa port ikai Uganda ikapita ikai Rwanda ikai mpaka one Kongo esu na andu metha me exposed to that disease so utiza kwasia tiza usingu wa utitikazi wa utona uko kwitu ni kwithwa ni twaete andu ama America lakini kila kitu no kulia ni kuyanana na historical data latinayo na maundu methi yawa nitunonie kindu ki ilaki nawe tiwe kanabe 1.7 billion si kuinjectiwa to that project wethi ando nimekwikulia yo president witu na serikali yitu motive yo ni kuatia sio mbesa hii nikenda twithi nitwalika bandu talikite binda ya covid ndithano liga binda tethiwe na covid billionaires kana motive yayo ni kwaka kindu ki for the benefit of our people tuitethia Kenyans niki nundu wasisia historical data ya Kenya yes kindu nikitona kwetwe kina wendi wa kwikanesa lakini undu tiando ya isi ndo as Kenyans uyithia kindu ki yes tienda kikikakwe baya lakini serikali yitu pandu kwa pa focus undu tiendete kwa quarantine no ba withia oyitethese andu amanza niyoka yatethese andu maitu ma Kenya masemba niti na kokani kati unengwa ni America nikenda taka kindu kini kenda withia nikalika ngusune cia andu together with that inginitisi kana sindu cia project cia magnitude ya muthembosu na especially kindu ki ku affect health ya mwenendi ni chaile kwitha kiyamba kwisila numba cieli cia parliament ilani National Assembly na Senate kikamba kudiscussiwa
cha discuss wengi ki subject watu public participation ni kwithiwa cha discuss na stakeholders o the mo kama yetu pamwe cha deliberate withia ni taumia nzika hizi amwene nthi nundu kindu kila mwene nthi ukwamba ikulia ni chao ikulia we mundu America abangie emumia kuko amwete ba Kenya niki wala withia nimeona no tape kindu serikali ibithaniti na nikenda serikali yuke outside withia ni yayelesia nesa ni mailo wetakana yes kindu kiti kwaka kina benefit kwa mwene nthi na kindu kiti isa kubikia pandu pa titona kukiandateke ni chaile kuimbunge kikaandatekiwa ambunge maka deliberate na maivi tukithia kila kingwenda weta mini ayo ni kana o peo ngewezia public participation ila senator na ambunge ingi ni methiwa maena ubaluku muno biu nundu ubaluku mwingi wa Kenya ningwenda weta nukothete kwitha kwa ya kwa legislature legislature baluka niki ni kwithwa umuthi tithitu na legislature itwikite nita ngawa yake ni ramba stamp executive ukethia yusi ndu ila cia ni executive nicio me ramba stamp nikenda ukethia maendezi undu executive kwika it's no longer oversight nundu ambunge ni baba ile my oversight chao executive na watata kusisia withia ubaluku utona kwikwata ndichi kwenda twithie tina tongo imekukitia we mwenendi before parties. Okay, thank you. Nituonena ni muno na inde museisia ndisi woni waku ni vai ulo wakiu atongo ine mumye mawoni mo nondo tuna maundu maingi makonena nisiane ndatu kwanengea over nini anakendo sethi atu asongana mbele na ndatu sisi kindu kithi we muno chako na ya Kenya kwa ujumla kwa sesiane 16 tikindu kenini tikindu chalo sana obotho na indi wesaithia atongo no manena na edukisia muno atongo jama mozumbe wazeneka na Kenya za hivi ya kindu choka siasa no si silo bandu muthenya ucio no ni chama cha DCP che yumedia kumya statement kutula mutimo no serikali atongo imanga liko yole yamwe kutula mutimo no serikali senator siko taino yishonete kwa binda ya saa maskulu kupia siana mbingi kwa sema dayo matuku 25 mwezi wa 2001 mwaka wa ngile nemwe pacha nguli siana 67 sio situ ni dayo nituone kwa enda Russia na kungi na sasa amakulu ni mokula ni nicho kithana thina nesiana situ ni miele mithuku ubalukuwe management ya school we kana nicho muno kisaithia na thina usaithia siko taithi ni siethi wana nicho chele kunikeza kenda usaithia siko hivi ni siapa tangwa bina twiko na siko sia muthemba toyo ingi ndi yetu yake ala mtithamia hapa una ndo uchoka na sekana kulingana na ndu wale unawetie kinuke jambo la mena kama mashine uili kama bakani unaili kaba airport unaenda katika incubation period kaileta ukaya kailo komanda we na wo kika umulika wandu mulika wayuba metho uthio kwa mundu wonda windwa eno uzwali to mandikana pauko hapo lakini ngani wa mandikana andu wonda la mabakubi naku na lawe na mo paileta ndo wa makwatia na nina asia wa kwata mundu na lawe Australia tofauti ndo mheshimiwa wa Asia ndumina muthenya withayo na ndimini anakwazia be mundu umwe na wayo wa usu au locate andata asioketa nthi ya German na abikanu na tukienu na yitiwe na nzia yulumo na ndo sikala wa German unaye une yumba ni tenesa kuni serikali ya Kenya ni yaisia nini usoma kindu bau nuka ba kwa maskulu na siembe ni sikitiko muno kiukwethe wana ticho kichoka ulikana bina ma university ya Ngariza ni abami musiana sio wa mpingi muno ikomete otuku chathangwa isazi kwekibwa nguruneti chango lini abie na myaki no aba skulu ingine abito makueni mituke lakini wethe anombaka imathikane enjo skulu cha leta ndo CCTV imathikane ni stima wiki itwe na hii wakwatia mwaki nuru stima no weka hau kana ni mundu ubebisie ndo sindu isusi ile si tofauti na bado ka skulu ya isiana ina bebise na ila sana ine ndiye kuma ala ina thena nundu miomo ina imebinge na sekana kuyambunga ni kala kamiti la sobasia meo eta wa JLAC na kamiti ingesa sobasia meo ile yuma kwa ministry
ya minister ito delegated legislation na hizo ni ndo ana regulations ya kwa school nyumba ya school ya elite ya kwata na ya elite ndo ili hata yu ya kitu ya tia mitala talela ya elite ya elite kwindwa siana itonda kuma luko kwa metuke na mwaki wa kwatwa ugo na wa kwatwa kende baikana kana umeana bakaikana kana kwa nundu ni mwaki kaingi niko thete ndo ikwatwa ni siana ano bakasiana ikamana watu la meo penge ndiketa juvenile court na wo andu githuka ngu na duo skate ba wewe ka umalimu longa me skulu o matroni leba undomu unu skate ana kituketa criminal negligence kana wikie wende iwe no lelu awea kinandu makwa mokone mako na mundu no wa miaka mingi kono no mbagana se kana mia asutinga ate na undu to na ukulia mwalimu kana siana nundo na siana sia kwatia mwaki andu bataile tekukwa na yute nongi ndo mwizu ya lito nda ya siana ya na yimwe lakini na siana ndabu manele yuko upe na kathina na tese siana hii inayata ya mwaki supulu ni thina mongo una walimu ni mali tenda mezi tutundula tusope skulu ndo na kule siana onandoke kato onandoke ka udhati tuni jau na wenda kweka makosa manene na wenda kweka kindu kithuku uko wa siana siene mando ndungi utona kweka nundu kubisakio chako siana mbingi ona siana day school kana usiaba no ile abe mundu tona unena nake kwa ta serikali ya Kenya nyeno ni twa baluka muno na uneni wako naye kana minister wawe bo akasoma ndele wanikisomo PS ndele wanikisomo andu ama buto ena kuyande kwa alimu mese kisomo mundu wa somalizia primary kana secondary body pibando oi mundu junu kwela wa school nuni mundu jua ba ofisini akamaaga di school ndo kwale tenda na inspection na nunu kwela lakini bibi mundu ndo kweki ofisini wa kisomo ukethia andu ni mathe ni kama nona usuni wa paluku munene wa serikali no yandikito ya ni mundu tekwela wa yolo andikiwe ni mwau na naingi ukethia umuzumbi ndo no thuko meweka yani ta muzumbi na ziana zia school kuru usuni none ta mwaka parliament imakule mukulu ukethia mundu no ndio ukwata ni wala waandikiwa. Thank you. Muzumbi na sie ne kendo cha kusikitisha muno na twase pole kwa asengelama isisiana sio nondo muona kendo cha kusikitisha huzuni mwingi sana ona roye mwana yemo sio school na wisi okea in ashes onange mainesa kwa identify so it's a very sad thing na sie kana anwo then maile kuwajibika kono na especially case ya utumishi girls ni inspect they investigate wenesa na mundu gwonde ona keba no ukwithe wa ena makosa ne wailo tumekata example kwa alange nondo netwana DCI ya release CCTV footage ya ondo siana inonekie ibebe siendo ondo siana inambi yosemba sia diseri ya momo binge actually ainge bana kwiye ya bagu momoso ela exit exactly so kumanyike onabingetwe niki guidelines ile inenganetwe ni sheria itatetwe again animala manaile kwitha nundu betukana pe alimo mana brief ita kana ni batonyeza besi ana sina mubango niki mara na wajibika so kini kindu chaile kwoswa na pinya mwingi muno nundu twitonya kukip kwa siasiana ibinda yonde number 2 issue ya siasa be oneni onongene olotweke the secretary general wa DCP Kimana Keke kwa Senator Medho na I found it noni yake ndo kwa lack of a better word kendo keno tundu ndeni wacho nondo kwa siakana internal minister wa internal security Kipchumba Murkomen no kuniwa simuwe ho na nondo era ni siake sio tuko I mean why should you get to that nondo waile kunena sindo sio make sense ona kedha ni siasa niwezi it gets to a point ona kembedwa serikali la debo ndo me support ukezele wenena sindo sia kwaka tukamba manya keke kieneke tukamba ku hakikisha hii kindo cha muthembonge take kekeka I have no problem with Senator Ayasi minister PSC ni resign mebe tange as a legislator na ta mundu katika opposition it's right I call for that
na aithi a prosecute case isumbunge kana kotini aelese ni sawa ni kika nake lakini na senator ni mo to bitise ta kamba muthi interact na ndo me onena sindu cia muthemba ucio mbona ndo nena au mbona Kalonzo na nena au why are you allowing such people kuga bana masieka maseo men na moyana angithia ukamba witu kuka ku associate na this kind of careless people no mbaka onera ni to na siasa twithenela thitawa sanity ukeza hivi ya kimwana kiba yusiana yi ibebisie domino no siana sia yake na hii most likely na no siana sia yake na hii kuna na example the role models ila kuona and therefore ketha atongo itwete kila makane na asindu careless ta hii twike that usonja and itwe na nambe Senator Manzo we mutongo iwajibikete na yangu lilikana Mutula Kilonzo Senior was a leader who was very proud of you na ni wate ya matambia make na wanda wewe wao ya kiuse wachao sindo cia no twanyeka kwa yuma mwana but you kwa kama Mutula I careless ona bila wewe ndo careless kwa ni try ile call atongo to order wizard ya menena sindo sina a lot of responsibility. Thank you. Asante bwana Musumbe. Yes, Mule. Yes, thank you. Siasa tisi ulikuwa Musumbe asia tongo imake ulicha siasa maondoni taya kabina kana kwina ki okimeto asi mekumeta and ya siasa sio ulikuwa ndeni. Unfortunately Kenya ndisekana ni possible umye siasa kwa kila kitu. Nondo kila kitu cha chekika with ya kioso mkondo wa siasa. Ona chao kikekika. The opposition in a government. The opposition it take advantage of the situation. Kana government it take advantage of the situation. Kia mahaku isaosa mkondo wa siasa. So number 1 ndakwanzia ni pole kwa ndo alama na isi dhayo. Na kwa si alama etiwe ni siana sio. Kindu nye kilangu enda kusisitiza nikana. Kenya nitukothete kwithiwa na kindu kita wa system failure. System failure ukethia yes Ministry of Education na nitisi procedures ila sikiito kwa Ministry of Education kuhusu school ndo siele kwitha silie kuhusu ndo msiele kwitha yani kindu kiuni kindu existing to yasi ni kindu kikiwe umundi ni kwithiwa kindu kini nikikikie ni kwitha na mitalatala ya ketha ni school ya ukoma siana school wisu ya ile kwitha ili hata ku ubaluku kulingana na Nicholas niona ni ubaluku ni andwala maile kwitha ma enforce ya sindu hii ma ku enforce niki iuni kulyo yambe number 2 school ya wina BOM ilati na iwe ni nambie kuthiumo wewe ya nundu wa kiko kiu lakini leo na BOM wisu asia inamo ni bomba twa asiana ewe tamusia ilwenda au kasisi ewe kana kafu balaka koma aba iliata that is number 2 ko with the yes maundu tani mekwikika nundu this is not the first time ntawe tachanguli tawe taenda rasha na kuungi kwingi na maundu amekika tiete laingi kila kindu kiisa kuka kiiki kaingi na tiambia utulani la muti umuthi as we speak twaile either tuiona and already make it kotini nundu wake ndu chukwikika niki nundu wela failure ya responsibility nundu paube munene wa kisomo wa areas pea nene ala nene make ma kisomo maile kwitha maisu vavaisi maondwasu nikenda yu andwa moke matabye ene ndi chao cho kiutuma kisomo ki kana siana hii koma pandu bailiu andu asuma ile either already manombio kuoswa makeki wandini na meki wandini mayose wa atua ya negligence ila mheshimiwa Manzo kututabia nundu sindu ini sindu sithitwe kumela ivinda ya changu liko atwika ni school cia body sieke kwitha na grills na kwa atwika na school cia body siko with yepe mundu muima ukukoma bakubi na siana ila sio kama school ni isu lakini umundi to repeat you the same mistakes kindu taile kwitha to sio matabia kuye kwa woni wako andu ni maile kwitha mosiwe makegwendini makasikati wa nundu yukikuyi ni kuchitona kwitha sinzi
ina tia ile kwitha tambiti yase ciana inini bitu no ndwasi ndutaile kwitha DCA. Thank you. Yes. Na indi musesia twende no tumokia kisio kwa misisu na alama na kwatie maumisi tukwatikana nimekwithwa maivo kwa mituki kutwe mende obosio wa mituki na yune ndai mwe kwa mwe tuthi unenania ni ungi umundi kikundi cha Linda Mwananchi kila kitongwe ni senator wa county Lovi Edwin Sifuna ulanwe mwandiki wa chama cha ODM mwandiki munene na indi vena governor wa county ya Siaya James Angre Orengo na indi kwina Babu Wino katikati wa Tongwe angi umundi ni mathoka county ni ya Masaku mathi kanisani wa AIC Chanda na indi meke ya mbumbano sia Wanda Motituni Machakos Town na Mulolongo na wasitro sisi ya kikundi ki umundi chati yani na Tongwe chama cha Wiper Senator Manzo ni umakati wa Tongwe ala nei chati ne kiu na vya kingi cha yao makueni na senator yao wo na indi weza hivi ya kweli tunaonena ni ya kwani Linda Mwananchi ngwata niyo kana relationship ya Linda Mwananchi na Wiper ni yiva kuonena tunena ni seyulo wa kiu kwa Senator Manzo mwako ya moto ambio kwa mitoke kwa ndateka sia limo ndo itatu Linda Mwananchi na Wiper ngwata ni hapa kana zio katoto kama na mbele ya Senator Methu na Murukomeni lime ngumu uli kana yengi Murukomeni ana andu mambunga bali kwa nundu wa technology na niwo simu yaku wena simu wale tendo bwara mundu muthai nundu ona simu yaku wena yoba mundu utona kwikondo ukaza nukwithukiisia ndio ni ndukunita simu lakini kilone na nikithukiwe na Murukomeni nione ye ambunge bindo no kiu kana megala MS thangwa makwatitwo ngathi umomia na ku megala MS silikali yu imasiaidie ukethia ni zibama ina Methu naona tuno nguma na nozi katika siasa ni bamba aiki wakakule nyuka lao kaelewa neza ona mbunge ndo aibia sukulu wila hata jana zia sukulu ngwene kweki wakabinda kala ana ziano ndo naindwa anaina ukuzi muyane ukana mundu ana kwetu harasi yake na nienda kwa serikali tumebutu yuma serikali nenda sele iwe muno kweza kwikondo yulu wakinduke na nundu iona tena na serikali sio zuko na mboya nina sana iwe nundu ona president hivi kwa jana unezi kindu lakini nundu anayatumia Murukomeni go aya kanisa Murukomeni lakini amana inobo kumatana kana jana niso hivi skulu zuko tukaba kwa Linda Mwananchi na sembe Orengo ni mundu thukumite nake miaka mingi kumaila na andikiwe na tukazi wakili na andikiwe kwa mutumia wetu Feroz Noroji anyeti woyu aimanisi ya mbe ebinda yu Orengo kiraito mazao bazia election petition ya Mwai Kibaki versus Moi na nitwandie kotini na Orengo na tumia zuna twatuwa ngwa muno mutula Kilonzo sini anatapa lugha kwani na njezi siasa na njeza hizo ulika siasa aka kitindo cha Orengo na kiraito na mutumezi wetu Noroji ya activist muno na kusila makwani azuma siasa yino bona amanyiye na nesa Orengo ni mundu wisi sindu mbinge muno sianthino no elewa nundu siasa siendete huo Orengo ekindu niki na aiche niwe mokete ta ODM aje ni de facto chairman wa party leader nweze beona weta wa penda kimia ya lobe ipso facto na de facto you umwenu la official ula wandikito mathanguni maserikali ndika na ela na chairman wa mbe wa chama cha ODM Kenya na de facto chairman na ila be chairman ongewe ro kosiki kubo Orengo no kwatie kindu ina ngesifuna bado yo secretary general wa chama cha ODM ndwandie kotini tongamia wethe anda umwa na yu ikundi ne jokete kongerwa ni Babu Wino na yumbe angeingi sotsi na niweze Sifuna ne wakili na ne mundu wibiti mwingi muno maundu ni make na sai no kwethukiwa muno na andu mamwe kamena we kwatyo mene Sifuna ikundini tayu na nondo Sifuna ni munyanya muno wa Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na nimese kana igeta kamba nitina support ya Raila miaka 15 urebe tunakuluta nilwe kungu rabizi ipinda muno kuseneta ndugu yake wo summarize ne kana ni ndo kwenda utungi wala ya hivyo kati wa Kalonzo na Raila nondo na zozi ya umundi brigade ya Wiper
na wethukise Sifuna na Orengo ondo meonena nimeomukathia Mheshimiwa Kalonzo muno nimeazi ona kwa sababu Kalonzo niwe flag bearer makamukwata mbo nimekwenda kutunga kwoko na nimome kwa siamena ndoto ila Raila Odinga wa inayo nondo Raila Odinga ndaye yetekela sana hizi abduction ndaye yetekela sana suawe ndaye yetekela kindu kiubunzi ya human rights katika Kenya yuko ndo Raila yu meazia beba wa Raila Odinga wendeni wo na beba wa Raila Odinga no tieta ala mekwetwa yu nwesema naye meitwa linda tumbo yangu yu zimeitwa linda tumbo yangu na nani malinda mwananchi yuko andwa mena timu nene muno wasisia yu andwala mepina katika mbaya alu ya meba na Orengo eba una ne mana ndiye kisipo mana kuna mukutano munene muno mazolo monde we kisimozu me andu mako wetwe na ne mana ndiye ne mabangita kusioka ingi kwa Orengo Siaya na kuna Orengo ni yumite kyo na Sifuna ke yumebyo ko muno ne kongelela pina upinzani nondo andwa mwito wito ne one time kwa Ruto ko unu yete na kwenu ja Ruto tekindu kimwe ebanu zwa kwenu ja Ruto asante muzumbe mo kwa moto zela kuseneta wa minia na sia pepa no mwe ni one time unaona kikundi ki ndo kiendete nikironya iso kwata na United Opposition president banu kwa kota kimba ni siasa wa monde na I must say Kalonzo na brigade yake ni makuna siasa nzeo nondo Kalonzo ni wana tumando make protect tough yake ya Ukamba na Wiper a stronghold yake a protection na sawa again pe siasa ingi siya kunwa siya bana sako ne siasa siya kunwa pyo ni wonete MP wa Maboko Makau ologwa sana kwenda kuitwa governor wa bana sako na ile kaitambia na linda mwananchi kila bantu kesaidia kwanza we umba nowe wake lakini ni wa diffuse wa completely kila mundu laero including Senator Oren ageba nena obowa Kalonzo ni wekete Kalonzo no tutabize tukodhocha lakini Makau onandana ata isiitwa ya Kalonzo asa kuitwa na chama cha Wiper so I don't know what kind of politics ukukuna nondo ni wa demystify wa completely in fact mundu lote ezi mukutanosu obangirwa ona ta omba ni twende jaba na wamasako mwandu abinya nondo ma posters make ni momere maingi so nitaka kwa siasa na it was very interesting number 2 na at the national level nituone Uhuru Kenyatta abanga na asenza utongoi wa Azimio kila tuona bao mundi ni the new Azimio nonie Karoli Omonti atukiwa chama wa Secretary General wa Azimio na Kalonzo Musyoka ya chama party leader so that this is Azimio twamiona ba na netuona kana going forward ni baiba na kukwata na kwa Sifuna na Kalonzo Musyoka but I'm betting anyway okay looking kwata na ikulu ni makwata na netu need ukomanya yo support ya mwana kio kuitwa Edwin Sifuna ni support ya Muthemba mo of course netuona some fanatical following ya rallies na do they say sio rally andwa angeme omwate ya akama convert to votes kiuni kindu tutonya chailo unena nika toka understand na kila kingi Sifuna ndani ya sakuelewa ni chauna nguga ni disappointed ta Sifuna nitudengiani ya mwikani nake Sifuna no create ambitions siya na youth ila Gen Z sisi umelile 2024 na siya protest siya tuenda serikali ina accountability serikali ina transparency serikali tena tribalism no create dreams siya andwasu lakini yu ela ukwambe ya kukwata na the legacy politicians Kalonzo Musyoka is a legacy politician yo maanisha ata no create no Gen Z say ije tuyenda andwala matoite katika utongoi and they were very clear tuyenda Raila Amolo Odinga tuyenda Ruto tuyenda Gachagua tuyenda Atongo yana tuyebo we want a new
clean slate. Ila Sifuna opasi hii ni mubango wakwa ni Ruto tango netha tangata. Na tuiona hii go mubango wake ni mwao. Nondo what I was expecting kuma balabe Sifuna na Senator Mazo ni mwese kimwana kina asa kwela kime wabaya New York kimwana cha Arinondo na itawa mdani. Kimwana kiu kinasa kuiwe on platform ya kuithana a new way ya kutongo esiano. Manifesto clean ka as in the legacy politicians ta akumo nondo wa mupango wala wena lakini yu Sifuna tamundo yang tamundo ku represent interests ya Gen Zs go new ula uwetete mwanzo mpya ulokuwete katika Kenya ni mo. So that is where now the problem is na of course siasa ni tuona si kuvanesa number the very last point to this say nondo nituonie Gachagua ilaya London ni oasi wakaba na kimwana ke senator o mutete ya colleague ayasi London ayasi ni mtu wetekile tusioke Kenya nondo ni mwezi kana ila Gachagua webetangie Kenya aikiendo andala tutiye meukona wese thia pena kibuthia yo timu ithi bado thio na Gachagua mundu ukuma buthia muno yanu. So we need really to understand exactly what is the way forward. Thank you. Muli tozelele kwapi. Asante. Chambe dizima beba mheshimiwa Senator ukuweta nimeba alama umie kwa spirit ya mundu. Kwa spirit ya Raila leo umie kwa Raila yalika kwa Sifuna. How true that is we don't know. Kindu chambe kamazi for one umundi ni makuna siasa siye na cheni ba au kambani. Na makuna siasa siye na cheni no usio takamba hivi kwili umelazia tikona ni musimamo witu balawe. Lakini yu o tehe yange waya kindu kiki itwa linda mwananchi. Ni ngwenda we manzo ambo tutabia yo linda mwananchi ni chao. Kiuki itwa linda mwananchi ni chao. Icho kiuki itwa linda mwananchi ni chao. Nundu tikese kwiki akamba wandu na wethi atende na kwikela ita wa political tethering tende na kuobe wakathe kotije mpaka mahali fulani na tabi kama ambeti isa ukuno kivelenge kati ibindu kwa now kindu kingi ngwenda kukulia association ya Wiper na linda mwananchi ni pato na kwithiwa kana Wiper yeona linda mwananchi ni kaendo ni pandu ti kwenda kuisa kuengemea in case mutwano witu na Gachagua ukabaluka kanoka ya makwitha witu fikizia palati kwenda kuthi undu bwana Innocent waweta nikana ila Gachagua naye kwa America pesi ndu methu wanenie na I mean ilo naye kwa UK pesi ndu methu senator methu wanenie no munde niti thatisi for example pesi ndu abunge ma Wiper fulani manena ti thatisi usuni muunga mwa chao party leader wa party leader nundu ila methu waisie kana tauma kuya tiona ni bana alikile nzebe na nundu nitisi nitienda kuthibaya na masi okaengi masia peo kindu kingi arithmetics masabu waeti ya wanga we mundu wina kula milioni 5 no one deputize mundu wina kula milioni 3 makuli alikwenda kukula na nini hivi 20 asia ukamba kindu kila taile kwamba kwika ni Kalonzo witu wa Musyoka ni taile kwamba kumuya above party politics tamu ya above party politics tambo musupport tambai na tisi okaengi tithuthie ichama choki chake chambe kwitha kikiniecho mwene kieke kuone kata chama cha Wiper cha twikie notangi na kikuawe ni siama ingi nikenda kitonde obika bala kiuthi nundu yu na okasisia weana kana ni Wiper yende na kwibanya ngalia kwa linda mwananchi na Wiper no yende na kwibanya ngalia kwa Gachagua kwa uno tamume meumanda na ni kwithiwa hani timo meumanda
Kuno ni kulia senator nicho nikitumi cha withia Wiper ndio nekana tayi na pina yakana no ye attract isi ama yingi yo mwene ta Wiper senator no kutabia nemo me omanda na me koma kana nimo me yes nondo na kuya yukindu kicha linda mwananchi for now tizi ni fugufungu ya mthemba iba na nitizi kila kibo sifuna ena following ya the youth na youth ya Gen Z makako na kura not based on where Sifuna will be. They will be informed by the formation kuma kwa who is going to be the president to the last person. Okay. So business ndio ila taile kwa that equalania na teisisi with the tina atwa mbai ingitika minde kithekani. Thank you. Senator Rambo the next nondo mozumbe no wakulia nongo nange ndatekemwe okari. Akana seka na metho business ndio kitete kuilelo. Une nyusu wambe no lazima ndikutabye ziyo sobe kwa mtandao. Une ni wambe kiita la maenda sobe coalition na William Ruto. Niweke ndijuchane anyway. Na ye mate ko kiunda nene na kitie kuilelo. Nundo no mwana ke wendete unena. Na ningutabya kanane tunaumie ba. Twathi Murang'a na twakuna rally ina Murang'a weekend ungi matekwo na twakomana na ndo ina twakomana na ito ni senator wagwirwa Metho si Metho weta Nyoto na aspirant ainge kwanza kana tanzangize manaje introduce ya wazani ungameta na Wiper na nemwe na gonga atazani ungameta DCP nunu chama cha DCP na chama cha Wiper isu ni block emwe nene muno na taiti kana we Wiper we DCP no ndumwe na kenuru bando inge mekwenda kuungamana chama cha Wiper na muno Mheshimiwa Kalonzo atuikane we flag bearer ni zine flag bearer ando inge juma kauma kondo nitwaendie twakunia siathe kadhaa no lilikana tuiko na siathe cia Rwai Kasarani tuna andu make na andu maitu na twacoka ingi tunakunia rally mbingi muno na ndipo na no mundi gitiku Mheshimiwa Kalonzo siathe ni ingi Karen ilobi niwe zibe mutumia omwe twibara nanga muno ndo amwalo wa AIC no retire no zi mundu wende twebasa wake miaka mingi na ile twamwakirisha ku na kuya iyo anaina jathi kinenda muno komarako kwa na saa ingi tongono kuona yango kunini ukethio Kalonzo akakindita kiuka ma TV ni uru jailite nundu nangi serikali nizie nao bini yanga andu muthembozu kwa yuke kitwa linda mwananchi yu coalition isiambia gu nuli kana dia bezi Orange Democratic Movement njai chama mbe ODM mzungwa ya movement vugu tezu medo na yulinda mwananchi no nunu ni ulikaneza ni tito na kwa udhamia Azimio tukameta linda mwananchi coalition na tuizo vya coalition na juba imba yezoka yezikondo na mimi abuna zimukamba tafadhali ozakula kuna no yenera onengana ibande moto zuzi okukwa machimno muno ndo mamoika akenda withie suola kula sikuka ukuma tinado ninewie mutume mweto karua uwe na marathon kale muno nene muno ya uzemba nundu wa environment na kengu kuya kitui aya zia mukambo lo talika waza kula naka kuna ni milioni 5 na nye nundu ninye na lati na mbie mundu wa wambe ko yange waya kashakwa nisekashakwa ta mbunga na taindo nundu taenda television show imwe anenda meke anjoka kambe nyomo zo sumbe mukawolo ninye nakwambia kasaba na nyomo zo sumbe mukawolo ninye na yula alikile mathina na ndiye na Mheshimiwa Kalonzo na na mbule no tuthethe mutumio nundu shungwa ehaze within 1 month yenze muthelu yaraba mune bina wa ma MP akamba na mwa yangi mo na yuni mundu weka muno ke siasa ona balai no ni anengetwe kenda Kalonzo anengetwe 19 katika Apollo ila inapitia lakini eno fuasi ukethia ena ufuasi wina pina na yuko siama hii ikesa kwikia coalition tuandikane ni nyumo mandana kana mweko mamba katika coalition kila nitambi baanyo kila mundu amamba kila mundu mundu bai mundu uthiwe pando eweka disipinde kundu ile yoka yundi yende wandu ile yoka ndiyo makweta umanda odi ine alinda tumbo yu bai bandu mundu yeweka bai pande bandu yeyoka no nundu yuka ngama weweka uko namba 5 kana namba 2 kana namba 3 nao siasa si namba 2 peno namba rasa zakana meto kaindo kamwe be netu tumia Kalonzo mubea muno netu nonie kasapio
kiucha kuimoranga kudhikia mbuela ndashagota naiba no neki. That was very good na nitunako na ndio ndo mtandao yande katuipa tutumie lakini I don't know this but let me tell you no tete ya metho lakini kitu chu anaweti kwanza me London na iweze manaende tokona ya kuyo moho ngeke wayi ya ngeke manaende tokona ya kuyo aneki bagi mitandao na kadatu na ikana let me say this wa kamba netwenda kamba be ila pride na dignity ya kamba manengwe mundu wothe oneba arunenga kula sio mangara tuma nake kuuma akamba na Kalonzo anengwe o ndaila ela yake. That is why Kalonzo nike okwapia opinion poll yake the yolo wa tribal bigot yesu pero ndo Kalonzo no na appeal across the country lakini that tribal bigot no aba uko yange waya yake so exactly kwa atongo ima kamba ukamba ona let us differ near the UDA we wipe let us differ on those ideologies lakini mo kanda anengwenda ya mono no rastas pani ninenganete a number of examples sia kuyukone kama yenda kututonia akamba your mentor Mutula Kilonzo Junior mindo senior nito ulindikana ibinda ya ICC ila Uhuru na Ruto matomero ba ICC maita ya Kalonzo kana na kendo kecha shato diplomacy nondo tikiseo na kika kwa embarrass. We saw him being embarrassed ni ekwasu ewe tuona ibinda ya post election violence Kalonzo athereze Kibaki completely illegitimate athereze Kalonzo athereze Kibaki na ni chao kila akamba tuonie palpable and wasuma itutereze ona bayatonga kuoko so we need to be very careful na preserve ya dignity ya akamba mangitu aya na ndi tusonge tu muzesia ni muvyano ndo wakuthawende na kwilwela na mwithukisia wa Mutongo FM ilikana kilungu kiki imwe kwa imwe Mutongo TV na Mutongo FM na ndi twende kulilikania kana twina frequency ila ni nzao na ikwete ne sabio musini wa Masako Ilovi Kajiado Murang'a Kiambu na ni 107.5 ezone ya Mutongo FM na ndi frequency la ingesi ile tovoge tu ni 103.3 na mawitho loko kwema kuweni ni ya na katono ile FM kwa Mutongo FM ekwete nzebe ne sabio na ingala kwenge Mutongo TV ekwete maundu ndo bailite kutuma utumani waku ile itatoke ndai mwitano namba utumani mukuveba tendivi mitandao ni to Facebook Mutongo TV Mutongo FM na ndi page kana channel kilo cha YouTube ni Mutongo TV Stock FM official woni waku ekulio yulwa onena nyolato twaisi yune ndato kwanengea banini twambolika onena niane ukonia maoneni matonya kwa bothea ithoko twelekelo sakwa nini munene wa 2027 ulotiele myei 13 nono imwe wa katano ni wathela tutika mwe wa thanthatu wa monza wa nyanya isu ni myei 3 na indi wongela mwaka ongi umwe myei 12 isu actually ni me around 14 14 tu if I'm not wrong ningenda tuthiusa kwa nini senator uneni nuna neni weni secretary general wa UDA owe baiti na wito mundu ya Hassan Omar mwatwa na kewaipa senator wa county ya Mombasa I think no senator wa Mbeya wa county ya Mombasa na indi nuneni kuma anena ni medenya 10 indi unene nyosu kupikia umundi no wendeye uneni uko neka totonya kwothothea mbai kana wako profile mbai na mauneni taya atongwe tutaamone tunaweza ona mayose wa matambia indi mukenya wa kawaida ve mukenya omononie anena andika kindu mitandaoni kibinda ya skulu wa utumishi indi no kwatiwe no ikiwe mbini akenya tunaona abwiti na maikwa abductions but atongwe taanene no mionena tunde to market wekeo but usaidi akenya nimeokule niki atongwe ama tewose wa matambia agamasi Hassan Omar no koso wetambia no na nenye kendo kitona weta thina nundu anabangie ekuyuti tandu na amaumanisia pamwe na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta lakini uwo ulona emunene ni wezekana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni wa Azimio na nitumeite kana bai kindu katika katiba kibatete Uhuru Kenyatta kunena siasa ona aritai nundu kila mundu ena uthasyo wako nena na ilona neni kintu juni kina thatisie kuyu muno na lame yundie ne wono mundu momba na masya mamunenga methena yanona na nimekuima kone William Ruto
na endwa nde kumwa ta Secretary General nuko ichwa no ze Mheshimiwa Kalonzo Musyoka iye mwana ke zumono na ila tokia 2017 mwana ke abanga nukwenda kuungama ungavana wa Mombasa na athina na Mheshimiwa Kalonzo muno ati wanundu katika coalition eka asa njo ambe kumina na kekani wayathikiisie Mheshimiwa Kalonzo Musyoka umunthe Omara endwa engavana kibinda ya keli wa Wiper lakini na wokia ema na umabweka matusi maingi muno kula kwe Mheshimiwa Kalonzo nundu mujaiti uni mundu wa kiumo wenu manite na mundu huko wazani wenzini wongeta Kalonzo University na ilake baki wasumbikie nundu na yomo mawakili make baki na naye activist na nasilila makwani ama activist human rights fandi yetu munene atungwa university pamona irungu kangata andu wambala mayalunje university binda moyo toitwa manene na Mheshimiwa Kibaki ase kuwa imwe na umabu alika kwa human rights andabe mundu wese kana kutaileta unenu newe nundu chuni cho chatie ka Rwanda njo chatie ka pa 207 Senator bwethikize Gachagua ya Asia ti Hassan Omar ukunena ni mouthpiece ya President William Ruto niwezi na pena mubango wakwenda kutenga andu mabaki imani withie mbaile nginta siontheta sioka imana maitengo lakini kiko nundu kila mu Kenya paiba ndu tatua na aileta endwa enothasio wakulika chama cha siasa kilo kwenda na kwa andu alo kwenda na baloto mauteka kia kwa mena wo mayona kanayu andu ana ni mama na yete zumbe wa William Ruto kanayu meenda unenge Mheshimiwa Kalonzo Kibila wo umite na nundu yu Hassan Omar ni wati amanga Kalonzo nawe elo nanda yela Kalonzo ni watu ye nundu mwana ke munini ukuwewa nundu mwana ke munini muno yani no naziana ziaga tumukunie kula yala naitwa mukunda mundu lakini yuba ano bikie bandu wethe yuno alunga kwa jamani ke cha UDA nundu ama ulunjwa andu nimekwaza nimeukekola okay ko ni mundu bandu bakutinda ukiteta ka umwinge wale to manda mungo na ketia apology na karisaini katika chama ki na kendoke ya chama kiti chosa mundu ngeta Secretary General na kiyende na maundu macho teteleta ukivaluja 2027 Musumbi uoni SG wenyu na indi makunyo nimende no kula ni party leader wa UDA President William Ruto otaisa kuhumania unenyo suka wa Omar ulona neni embe wake kwa Mombasa ile ya issuance ya title deeds so wewe because Hassan Omar over time niona ni mundu ukotheta kunena munona neta nda wese pe kunena no wese ya ndumiria wo kaza ya no wa communicate lakini ndumiria wo so no lack emotional intelligence. He lacks emotional intelligence with all due respect na kiona nene atiki sio kwa mutongo wa hadhi la wina yo nundu we Secretary General wa the ruling party ni waileza winena o siendu si na mupangilio so nye on my personal capacity kiune kindu kukondem tiki sio nundu kani prosecute wa kesi yakwa ni ngosokia na kuna mashirika bena the National Cohesion and Integration Commission ni ya ile kumweta na kamukuli makulio na kasongea so fandi ne saona ndino kana ni mamweti kiundi na jona na kiuni nitwaeleona I put watu stores lakini pia kindu wa Kenya ntwaile ku understand na kaingi mono netugwiki ya amwa kimebula no lindika na senator nondo ebinda yuwa yo mbunge ne wese ebinda ya post election violence ayendo ibunge bayo na bika mbunge andika ita Kenya so no lindika na agenda 4 ya the grand coalition you know that dialogue wa masaini na agenda 4 ni ya nena ni semono of our land injustices na especially at the coastal area na kile chokindu kila Hassan Omar ukunene ya
na onaela Raila Amolo Odinga wona eno shawishi munene aya cost ngeweswa maro okuya no yona ya lakini of course ina sato wi ugeza ndio makali mayo kwa Hassan Omar ni wase watwa akule makuli ona nasungi kila mundu ba Kenya ni wailo wajibika kisheria ni wailo kuwajibika kisheria na ukulete ni party leader ndio sonera well you say you kila mundu tailo kwa msalaba wake kila mtu abebe msalaba wake na nondo Kenya kwa democracy Hassan Omar anaanza kuingia neno asonge makule makenje si nige what president bana no anene president rakenda no anene okay but some leaders may allege kana make utumwa ndio justify kendo lakini nitwemete atongo yingi mainena si mbingi si hapo thembo na mai party ya mukuru yondo tuona Hassan Omar akwate yingi lakini I'm not justifying anything means the two wrongs never make a right kwa kila mutongo awajibike so natwe kwa licha president Hassan Omar ni mundu wese sheria ni mutongo muimba waile kuitha ni chao kila wailo nene in public na ile no kila tailo nene asante yes muli na ku uyazi ata bebe bya muzumbi wa ata NCIC we mubya wa maondo ma mituo EACC IEBC ndamba odifa na muzumbi innocent nimwe umundi wina kana kwa kunyumba na ukakwata aeni naye ni moka we kalakana kayosa kikombe cha kiu kaima kumba kiu nacho kana kayosa kindu kai makima nacho na wekilia with our encourage kiko kiu cha kana mundu la wiba ye ulundi waile kwitha I portray leadership na portray leadership hata ila Hassan Omar na nene sindu hii musumbi ni waile kwitha we mwene ona personal capacity anaile kwamba kuungama akamukondem nundu mundu nuwe tayasi anasiaku kati ukasia kindu kimwe katikisio kwa kwithi wawe musumbi nu nae mie kosa itambia ona kunene ya kindu chu imaanisha kana wanu kwitikila na chao noneni usu nundu we mwene ni waile kwitha anosio itambia onetha o kito ukikondembi osaisu nundu nitonie sindu hizi neno ingi na nena ombeo wake kila kingi tikothete kwitha na chokeni lakini kindu ngwenda ukulia Kenyans me very vigilant nitikothete kwitha na ateti meunena undu mundu ukwenda na manena undu mundu ukwenda mayuka mai inside Kenyans na mamina ku inside Kenyans mundu aendena ku inside Kenyans kenda tabika baya ila andu mambie kukita lakini mu andu the politicians will not be there andu alama kukita na andu amebandi kwa kila ndo no kulia mwananchi ni andu ati usakwa na andu ati unenga audience tambi kuthima we mundu anena sindu cia muthemba kuiva nundu kindu kiyuma kanywani kwa mutongwe na yedi ukondem Hassan Omar weka even other big political names pe andu manenete sindu na si on record lakini kindu chuke thia ondu cha nenwa ti kindu cha ile kunenwa kindu kiwika publicly na withia mundu usu pandu ba kwaka akita kuomboa kwa hiyo nitaile kwitha tikulania as Kenyans yo ilati usa kwa leaders ati usa kwa kana ilati unenga leaders audience ya withia ni matu address sindu ila me unena ni sindu si kwete umwe ni sindu si kutwiki pamwe ili ta Kenyans kana ni sindu si ku divide kwa hiyo mundu nye as Nicholas I would say keka chama cha UDA ni kiati ye mitalatala ila ya ile Hassan Omar munde ile that resign immediately after those utterances na amina ku resign president ayamba kose tambia ambo condemn kiko chuchake the next step nikaenda yu athi kwa NCIC akasungie makulyo masiendui unanena nikaenda withie nipone kabena political responsibility yasiao yasiendui lo kunena yes thank you
na ndi atongo ni mubea na musese no kitosoma maotomani maku itina wandatika si alimu no ndatika ta 10 ngwira ndi ukosoma maotomani maku alawende na kutuma Facebook yito Mutongo TV wabika Facebook enda ushare wese ithia ndo ingino mabi kiona mone meyo konyende ni onena nyatu ndupesa ithia nuo sia isi wewe kana we na nano mekwe ukwenda masange onena nya we ayo kumbe ni jitu ithio nde tukanena nia tu ithio nde kuenda Facebook ya Mutongo TV na Mutongo FM kana wese ithia ni wa share wese ithia twanena nia YouTube ni Mutongo TV Stock FM official namba ya simu ni noti muonza kenda ile 5 itatu ino kitosoma maotomani yu ni ndato kwanengea ulani wone na nyawamu diane kenda nuko soma maotomani ni ulo wa maundu meo konia ungiwa kura 2027 na tongo ile methi wa maine nana ni methi to maine na tongo ikabathokanio macha UDA na yu nienda twithukisi uneni wa President Dr. William Ruto muthenya ula kuna imboya siande kana National Prayer Breakfast kwa musini wa Ilovi Safari Park na unethi wa ainena ononekie to kwenda osunge angawisi ya 2 term na 1 term asekana kilangai ukenda andikite ye nicho kikethiwa sia Ruto ni 2 term kukethiwa sio ndungi kukethiwa kwa hiyo twithikisi oneni wa chambe na ndio twithikisi oneni wa MP wa Hamisi ulani Gimose twithikisi oneni wa munini wa governor county ya Kakamega Ayub Savula na ndi twithikisi oneni wa deputy president Kithure Kindiki na ndi president William Ruto sio ndeni kwa tene ku Kelvin tunaengelea oneni uso parliament for 3 term kimchezo lazima ujue ukarabati ya kura. Na mimi ni mwalimu, tajua vile ya kufundisha wengine vile ya kufanya hiyo kazi. Sawa sawa? Hapa Uganda Museveni ashaanguka kura. Na ukiangalia intelligence ya Museveni, angalia intelligence ya William Ruto, nani waya inasoma juu? Sasa wewe hata kama huna akili, angalia intelligence ya huyu Mama Suluhu. Mama Suluhu. Na angalia intelligence ya William Samoei Ruto. Gani intelligence iko juu? Sasa Mama Suluhu akishinda na 97%, sisi hapa Kenya tutashinda na 100%. We do not believe in election rigging. We stand for free, fair, transparent elections. Ile Mungu ameamua ndio itafanyika. Yes. Si namna hiyo. Kama Mungu ameamua Ruto will get a second term, he will. Kama Mungu ameamua vingine, that's what will happen. And we will move on as a country. Ni mwedukisi. Senator, uyo mwakati wa coaches ma National Prayer Breakfast, unaibo, weyoni ya president, muthenya ucio inena, ende tuambia na kwitina, kila kinethi wa tongo mainena, na chinde ambe ni wese kiu, asudi ni wese kila maana ni wimerepuwa wajia, na angi, yolo wangi wa kura. Ni message yebe kutuma ba, na pia president huu kwa zekana, kilanga yuko amwa nicho kimaani chata akala mbona vyandu kula so ya waitoni ndo nzile makwani makula muno yukundu kuma na muno kula kutana engine kana engine siatho wa yukula sia mina ukuna basa ko mino mando maka kuka enda ba imoita namba ukuna ndo matano kaange makwie nizo balangwa zumeba sisi itilangela bana yethia and katuo ku kasi no jo no nyebina nge mbale ke ni ne kawa kituo kiandikithitwe andu maana tu na yikula kula maana lakini muno kula isungawa ni maenjendi nando nundo ko da yukuma andola meba ukatha ni masunga kuno ngwedekela kula no sio lakini vindane yandu makenda metho pitisho isu ni siwira lakini mambo mala muthoju mwaka mubetu na DM America mwa katika prayer breakfast kuma America wetu wa Ricky Bolden mtavani omo nene katika bunge ya America na wae mundu wenguma muno kunundu wae mthaukiwa mupela wa America muno na ela wokie muthana tutana uka prayer breakfast kwendwa national discussion yani wandu makanena na jensi ni mokite inge muno ko wethukizia kabe ubikie Kenya wethe ani wegwa ciana isu nitambitize na ela wokie endo binda yu topic ya rebuilding walls ndo ne mia waki yokuta ayu okazi no mpaka twake mokuta kuumesie twake mokuta na atui
na tuyaka mokuta na aya president ni wa ile taka okuta na Gen Z nondo negwa niwe paeta ka wa mungi muno na wewe ya ni patuki kanita ya kisiasa ni tani mapangi ya siasa kale muno kwa hiyo binda de mutumioni tieta wa wakasisi ina mani Uganda ne wenge wa yake nene mutumia wekalete Uganda muno na Senator Ntwena ebinda yu kangu nenda summarize ngondo pepaki na kenda rutwa ne ukuneke kiyaga mutumia onu na ize kana meno mbote ni maungamite serikali na aipina nundu ni wewe mundu la in charge wa security na ila balikile kawo katikati wa ubote na kina Museveni nundu mazo serikali yemwe pema madhulumi yange yukwalika kawo ukausu uwedhala musumbi akiti usemba ombote na kwa akumbwata na ekwantheni over miaka miongwele nena na ila wobiwe ni wesie Museveni ni wesie kumwekea undu mwaita andu wa kela peda kala tuye kateko kusi ulawo mitwa kotini be musikali mo akenganie na batuma kwa hiyo hata yenge ona yengo ya la zola wekia sai akasuzwe ninakwe moko male na ewe pebango yumwendo kwa mundu kwa hiyo watu bano mundu ale jona azo kamwande kata president advisor wake kuona yange waya undu atongo imatona utuma ndevuka nondo atongo imo mamo nona meta nona monza mielekeo na menenele no kuona ndito na kwa nazo mamizo wa mingi mno ya Biblia na juu nundo ndo tanga yipina na bandu ba watu ngaiti bangwe nundo azya balabele kana tatu zino yokora na kendo abo na juu kedi ja kwata munzumbe muno na jo lono kelile ne na seju kula teyo ya na mwamba lujange nuka meze nuna ija balu janda kai ka me ya kuna duka mwe ataka mulati abo yu kwa uzuni bebanga yuna neni na nengi bado niti nomba hata ke mikakati ya usunga kula iko yo nundu vitisho iti iko na vitisho ya mana akaanza nimeze ruto ndasioka ate oyete kula kwa hiyo kuna kula ana teka la kituoni twetele tuza utale la kuna utika announce ya kituo kwa kituo tikita parallel tale ilando na kule njenzi osaiba ndana mwanza kula kuna ndo makazi ya kana kana kunie kula kana na kuna kula ziadala Muzumbe wewe atongo yasu na tinde yambene nawe to ndo maina nange wayo ngiwa kura muno and president na agazia kilanga yokamwa mino si hapa ya western yetu wewe muyumbe usu wa Hamisi na mutumia mkuu usavita is he on the 4th or the 5th term 13 aya ile mbunge na itu mwaka na 13 na yazene wewe karabati alate musakwe na asio kaingi aza kuiwe out na ilete hizo maloa mwalimu yuto alo yazene wewe karabati so na ayi Savula of course that's not very careless na wewe western die sema kuna noni madhikone yo methe wa governor wa Ngamati noni Didmas baraza yutubia na kabinano madhikone so you on and asu I don't know what kind of a people my locals are serious my locals are serious but it should be condemned na no sio no ni deputy president condemn especially Ayub Savula na wetu so Musumbe Ruto President Ruto is a very emotional person and that is why I support him was is President Ruto ni mundu wona humane ndei lango teve na munyanya wa Senator Gachagua no na ani mundu humane ni mundu ukona na emotions yake ni mundu utonya kuya when it calls for kuya ni mundu wa ilo the kondo wa ilo the ka you know na nona actually Senator wawe atago nona attaching we no tumani osu una dadili ubone ni that ani munenge neza kwete mundu ukunenga ne a very credible example na kendo wekalite weki so Kenya na ungo structure ya Kenya architecture ya democracy ya Kenya kula I'm telling you is not possible takeka kule sio ya wa Uhuru Kenyatta ila anatumia making sure ila molo dinge wa Subeka unless he was calling unless Kenyatta agida Kenya Raila garano kwa support so tiba Kenya twina metala keva kula itanila wakatika polling station na itangazwa si sawa waba so na wewe unaona Ruto mindo President Ruto asiai
Kenya iko kitwa na ikula ikozwa ukera we wao na ikakonwa na msindi aitangazo. And I think that was very patriotic. Very patriotic na assurance kwa Kenyans kana uketekela wengi. Thank you. Naindi nige nadu tusome SMS na kwa simu mundu Nicholas unene wa muthembo ni kotea Kenya buya kana nijo ngo me kwa kabina kala amwe maene ndi megwa kura ikange wa ikoewa maya sendiri wona kura nengi ne kona si haki yangu tabi Erastus in politics peki ndukiwa theto tumeone politicians kita reverse psychology na kindi sikana ni one of the tactics kila president kwenda utumia reverse psychology nila especially mouthpieces nzi yake sio thisi azitie makausuizi ya kula within ni mate yandu narrative yakana mukunite na mutakunite tikausuizi ya kula na nundu anu mamina hotel that narrative mayusu maibanga nundu tikunite na titakunite ndaye makuvita ayambia ku mayu some of them to mamukunie kula na yu ne wani baawisi ni liba katikati nundu ni represent ya wasia wa mwenendi manzo lewe azia ni wezi undu kula sio yawa muzumi lewe ayibanga kula yuotheka muzumi dizikana ni kututabia ni kindu wina evidence kana yuotheka nundu manzo no nambe umuamini nundu we number 1 is an elected leader no either but tumo utiye bandu ongelela so itaike kula bingi zilama kwa ni petition itaike kula bingi ikola kila taile kula tikula nina tiile na enendi ni election process ya Kenya ni watertight izo ni ukulio wambe number 2 Kenya moene nimekuwa mena uaminifu kwa organization ila maminengete mandate ya kuungamia ukuni wa kula kila kingi ndo na ukulia ene ndini kwi narrative sia kula ni koyo kana ikoyo chambe ambao make sure ni woza kivandi ni woza kula nikenda itwika ikoyo with siuya wambete okune kula kila kingi ni musumbi kuyalone ni wake wa ime mboya na senator manzo ina moni kuna nasa niwe munondo maende na oboya ndine na manenga audience kiko kila kineki utumishi na wewe ano banaetie taswishi lakini kinane ngukuya the tail end anengwa inform atabiba analotumia lakini wizi munaki nenga ni kuya the tail end hizi ni wewe muzumbi TV yes lakini ni bumuyina mwebanga mwena maze makwina na ile sani wani ono mwinile ile asinula mungu na zaingi ni uzalisi ene zino zaingi no ni ombunge MP maidi discuss mubila wase no na itizi kwina finance bill ende so Kenya nziwe the asa ingi nimekwa iwa ewa ndo hata kuye ni tono moza serious but that is not the point point ya kwa nino message ya president yes ni message ya kona ni mundu already ukwenda kusarenda witikilile kana mundu witikilite kana undu unesitite gwe wisi na niwambie kuona dalili cia dynamics na yes no neither ni cio undu lakini be undu ngi maundu matona kwitha matona kuthi na wewe ano ucio akona ose guso yuku prepare and market psychologically ni kwithwa kula cia 2027 iketha sina a certain dynamic na be ka demographic ko kiteka Gen Zs ka demographic katetha kata yani ukethia they cannot be wooed by politicians based on goodies na andu amaikunia andu makama kunia masiaitie mutongo yu ni chao utona kudeliver so ukindu juni kikite ana siasa wia na tiende ni ngona if the country can raise ani andu maumile makunekula na maisa kwa tongo yasio Kenya ni kuende enesa nundu musumbi we mwene nukuona nia aye mauko ni wakula nukukililo kibila kwosio
Engiwe mwenda tutabise next promise na ndane ya baya maina na ngewa ya ngai o be wangai tiko za ndeto hizi yake na uitokana ila ikatangazwa na evyetiwe akeka undu uhuru wekie honorable. Thank you. Atongo ye twane na muno ne ondu ne nambiye kuweta tuyambise kibende ne kana mondo meo maingi eto atatoto abikaba ina enda to kutupendo utangale kwa nwangira matusi na mo enende aseisia na education alama to seisi me asiata kuni na abikayu ne some mautumani maku na ino uketosa simu sheria sia simu ne wako na simu either na credit okay anu kila utonya kunena kwanda teke makana ndateka ile uthese wa TV na radio na indi uwisaithia wiko na simu ni watu abya humete bana wita wata kwa kabina kala ngosa simu kwandaya wesaithia ni wati ya mashariti asu nesa nekada twigwane na wako na weneno kwambe tukinekada tunengonge mwanya tisawa namba ya simu ivukione kwa anduma radio alama tuithukise mwika konela mukona radio ne kuna 0792 792 553 noti muonza kenda ile 5 asu Mutongo FM ngwatene ya mukamba no ukakona simu twabikia masaa so tuambie na Facebook Mutongo TV be mondo kwitwa tama maingi asia thank you bwana Maanzo for clarification. Jacob Malombe asia ni one time mukangi wa uso asia nyeni naelewa Maanzo na ke Samuel Molingi asia thank you Erastus, I trust the leadership of Senator Maanzo, thank you for setting it clear. Alafu ngulele Musumbe kwa ni Ruto edwa amuibete chao ona Embola no kwa tetea kwanza ameandika Embola. Frederick Mwanzia asante Senator for your clarification, we love you so much. Mwana bae bata wa quick clarification yesu nondo uneni ni mwingi muno. Anthony Musiwake asia asume kwenda yakwe Kenya maiba wa mambe ndio kuelewa ma yasa mambo wa nomo. Alois Wambua said we have said no to it at the start. Uzi aje ngela ya quarantine yasa tuesaitikila ni maleile na kesa mzuki in Christ. So Maanzo is now supporting Ebola quarantine in Kenya. Have never had him support any government project. John K yasa Maanzo ulitukosea sana kama watu wa Makueni kuweka madharau kwa mke wa Gavana Mutula. Ni waje Maanzo yana nena keu tuyambia Erasa Singerezi Senator wa kwa Maanzo munono uwe mukule yo fakedamu ivikete va then ni nesi lile emali ukia road na wananzia ni atuikie ya maimama Mathei yani gile Mathei kwa twese one time waipambaka mbunge UDA Vaikendo Joseph Kinyongo isito ya familia Joseph Kinyongo olomo wa Kitui ngalizia atongo yasu onze ende linda in court tumbo mwananchi wakule tu pesa ya Uhuru messed this country and one of the easiest way to be number 4 with less than 1 million votes in the next election is to associate with Uhuru mba matu opposition yonze ni hot air, no direction, clueless, agendaless. So ni Joseph Kilonzo Kinyongo na ke Thomas Kidonzi SK Mwandiko has been advised though free and unsolicited several times before not to rely on the endorsement and the goodwill of kingpins. Rikiji included. He has been told times without numbers to chart his own political course by directly appealing and addressing the people across Kenya by articulating clearly and aggressively how he will address comprehensively the needs, wants, hopes, fears and the aspirations of Kenyan people across the country. Nwandika paragraph nda samono next time paraphrase nikando sethia ni asome kwa kwame tukina witumia kikamba nako kando sethia moito na wala methukizie na maya kwate buso ya kukisoma ni makwatia Kinyoli wa ye mulwa nienda ukulia usu Musumbe ninde ukuona Maanzo ni wajibikete na niki mwaendie kuthosia mbai mpaka kutabasia Ruto ndeto imwe sia kikambata ndu ya thawa yeleleka ingi mukamba ni njangendu niwo
niwo nondo tuboya ngai akausia mbua twai matwa akwata leuru twayasia nutheisye mutu usune ubongo nenda kuya Senator Manzo kana makazi ni amaitu maikese kwikithia Kalonzo interview Messi kana Kalonzo ni watongo isie na Kibaki na mvuko manesa na Uhuru mekithia Kalonzo interview tuiketikila Uhuru Uhuru asukumite Matiang'i muno na ivinda yake minister ni kuoaniwe na ndavukuma na tamunini wa Musumbi. Usu ni mundu unitwa Kinyoli wa ye mulwa umunde Innocent Musumbi enena tamundu kwani anena adacha sa munzuke in Christ asina so mautumani wako atongo ima umunde ikumbe mesawa kuuni one term okay aende andu elima modhia makweni lineup iko sawa no change Masango governor ni Wavinya Senator no so kulete kulo Frederick Mwanzia uzia 2027 governor wa Wavinya indi Senator mbayesi no wa mudhianga kwa Facebook ni kana ni YouTube etwa Yohana Kamwele ya Sia Manzo welcome ninewa uvo wako kwa mtandao ni Utumishi Academy is not a good story. Kiboko irudi shule. At least each student must be caned twice a day. Yeah, innocent or not innocent. Manzo clear the wind. He has cleared. No mini yoja mitandao ni atwa kila bau. Haya tuti YouTube Mutongo TV Soko FM official kwa metukienega nani kwa ili tetu kaende mwitano na ndiosa simu nendo sisi mautumani ma YouTube. Okay. Haya tuambie na mundu ukuitwa Peter Jama ya watching live from Thika huku Ruto tulimalizana na yeye Kenya iende nesa kwa mundu ula wena akili nzio Alban au seto Urban Freddy asia asante sana Nzomo kwa kuwete Mr. Manzo ane na ukweli twina my friend Konado mano zeta Garissa edha na Mozambique na mage Garissa Somali gu mai kwa za kompe muna uzito Fred with Garissa maingi mutunga yaseke kumene ngo masomba okay sawa neto sisi ke Ruto aanze kufunga virago zake aende nyumbani Justice kutoka Kitui kwa Motonga Kedhumula Ward. Saj Kenzi from Kadhiani salimia Nicholas Moli sana na kimundu unaitwa Jemima Kivindu yasia kwani Ruto anafunga virago aende wapi kwani sisi Wakamba ndio tutampeleka kwake Wakamba tufungue macho tutakaa na ngewa ya vomwe mpaka lini shwali. Okay. Kelvin Jogu salimia Nicholas Muli mwiya ni tunoete ni thina. Okay. Mundu kungio kwa sia una sindina mwelewa maandika gendo kesomeka kwa mituki. What does the Musyoki mean? Does the Musyoki mean? Mtu wa kurepent mambo ndio sababu utabaki ndio yasiatende. Manzo kwina nzeke mitandao ni situ yetu na mina Senator lakini Senator tu mina maybe ndeto sia kuzambudia kama be amamalika o mini onene yake ndo ingi umonde mambe no ka matabi ni chao kiodete ngoko na niwe unao eta Kalonzo tosha Nicholas Muinde na kweli Erastus Musumbi niwende na koka kwa mtabie kusema ukweli kwa UDA waikendo Musumbi umonde kwanza andwala meo castigate ameanza de koka nesa Manzo waniwe si mpaka yuwawa niyo yeta makwani Ivan ndane sokowe Manzo our son you did well during prayer day na ulamo na
munaba ya mutandaoni mwetanie chau mwenage uziaze mboyo na kunieneza na indi mukulanya mwana usu mwetanie chau mwenage usu weta ndio lapoteza mwizi manzo ni mtoto wa pastor na ibathi wa mbunge kiwandenwa maondo azuma mboya ninalika no sekindu ikumbini na indi asante sana mundu Sara Kilonzo na indi Sara Kilonzo ni waye muno mwana brother wako Kilonzo bado ya UDA kana nezi family zitha brother ni wa UDA na sister wa Wiper aya imwe kwa ile itetu kenda imwe tano ne kenda nuke nose simo pesa kwa Ruto kura kwa upinzani amen ndana weteta wata Akenya wale watabaki tutaungana pamoja tuseme one term kwa ballot alame otiwa ngeme kwa meo thiku no rosa simu yu yumetoke Murima will not support Kalonzo, take it to the bank. Center stop misleading Kalonzo and the Kamba community. Mwa kulingana na vile serikali inaacha Wakenya wauawe na wakufe mwa yote kura ni kura ya Ruto na hata afanya nini mwa ana kura ya Wakenya. Mmeshindaje jameni? Swali kwa Musumbe, mbona kila siku wewe na babako mwatusi waajiri wenu? Mbona mwaudhi wa Kenya? Matusi ya nini jameni? Mbona kila siku mwasema Rigathi Gachagua ni mkabila? Nani mkabila kati ya Rigathi na Ruto? Achaneni na hasira, maumiza wa Kenya nyoyo. Sisi tumechoka na uongozi wa Ruto. Kura wataiba waandike kula lazima aende home. Hiyo ni hasira. Ruto ni one term. Kalonzo jipange uendeshe gari. Baba ni Susan kutoka Kitui South. Aineze yune mondo wako ya Mombasa andegere kumbe na asante Susan. Sawa ama Kiswahili kitawala na kitukizwe. Mwambali na siasa Akenya makwite ota matena Musumbe wa nde ya Kenya na Musumbe waitu nde umaka ni indi okay president akwete itakura chenye najua Ruto atakuwa one time. Hakuna Mkenya akona akili mzuri anaweza pea Ruto kura. Tusijidanganye ni molo mosia. Okay haya mundonge ukwasena okethia Erastus tuikumbeni bamulolongo ongelese atongo yasu mwana osu wa UDA no manyie bayingwe maka valuka ni wambeye kuvendoka nikatiwa ningalekosea ikalasa. Nicholas Muli wajifanya ujui linda mwananchi ujui linda ini Kikamba translation wewe utusaidii na hata na mayo maswali yako we uzuni wewe uzetu wa Felix Kuma Masaku. Kamba community support Ruto or perish in opposition. Sifuna is a smoke backed by Kenyatta's family to divide the Luos and Kisi. Dom siangoloba sele kuweka kwa maskuluni. Okay ni kukulia manzo hii Asia mundu kwa ni Ebola ndemi na muthenya atakuite Americans alamana kwatiwe ni Ebola ni mana kwie ni Mosembi Kavuta Kitui Central no clarify kiu atongo iketheka muno niko ndani ya ikumbi malo kakumuti katika komiti ya Kitui Mutongo TV. Okay so sisi kiu ngalekosia Mombasa ngawa ya boarding schools ethele osumende na kumema mawoni ulwa topics ile that we nena nesia kumaanisekana sesi mena ito maende na kutwatia Mutongo TV na mama uta matria no mevangete tulikwenda Ebola Kenya indi serikali ikuwa enende ata madhi makeke quarantine huko wawezeo na mauta serikali ya tabisi ya Kenya kana mauta meboko wa wingi na nimevangete ndatike emwe ya usoma mautumani nikenda no Simon in the next few minutes pe mundu kwa Kenya yende na hivyo serikali ni yemeto ni kusia ndetema serikali ni yemeto ni kusia ndetema kivendo na mutamboko no Ebola cha lombaitu wa kikima mimi na usiwe haza natafuta mchumba kwache aromera maundu mani maingi ende zine kwati atomera kilungune cha Mutongo FM aimanda muchumba Kelvin director Kevo unengelele simuju
Naona masaa masembeto nenda tusembe namo nenda tuibika by midnight nenda tike kumesele to mala yu nenda osa simu chiko tumeona nzo mete SMS kwa mituki nikaenda niseme ngale kwa ingi no osa simu haya newe mitambo ye sawa sawa kona simu these wasewa TV na radio na byo witawata umeteva ekulyo kana woni yolo onene witu Kenya yende ata nitwale nisema ondoka utaalamu etha tutambanete imwe ende ekulyo inene rani okulete yo Kenya wiona yende ata kubikia vau aya wako na simu nena nikenda usidia tu na wenena kwa metuki wane na muno ndatika imwe nimbeanu nengane woni kana ekulyo kwa atongo imaitu Kelvin na wako hata simu nengelelie pe muno kwitwa senator in many ways. His story reflects the party's story and the party's ideas are reflected in his leadership. Uswetwa Aaron Mainga nino kamanzo atutabiki kimetandaoni niende walika Gladys Mwelu sema mtuko UDA leader apakaewa Kadhiani Hassan should resign with immediate effect. Okay, netele simu. All right, hello Mutongoi. Hello bana kibuku ati ndata mwa neza muno Jackson watu hata nitriye neza noni tata ila ingi nangu kilo ngoma na tondo tinye ninyoke kumbeni ko ngia kwate mwana wo changi haya umonde kalibu ende kwanda tike mwewe ya siata ndeke ngezi Mutongo wito manzo muno ngezi mchanganuzi bukati hadi hivi kawaida ni wao wazizi lakini siwa ngokezi mwana siwa masi ninguwa moyo muno nondo machangia kweli mokite kwa kambai ni manena neza byone keze batone ka Mutongo yozu akuma masi no kalenze nala kilonzo makiti makoke kumbini akambo mapunde tiolono makokone ngwana nene teta mundu kwa kambai naongo mutavya eze batoneka aende uendere naye uonzoni vyakoko kwa waipaka nozi kwa opposition onga me independent lakini ndagetikileta ni jenezito ya chama hiki zumbekite mutevya ni muvenda ngozyoka inginuke nasie andu mejo criticize muno kwenda kuikalata mauzu kumakalonzo atiane nakashakwa olubatende baanya kumbainile inge baye mundu eyongamie weka na chama chake na asinda tumwitikile iya ziona kyolondo uile lakini kalonzo ndabandilisho otongo wake ni Mutongo ikuma tene ola omwana zu Mutongo yuzukuma masi ulondo kweta na kalonzo enda yasi yake na timu ropokanji wande tombingi ite ku ground yetu eyombanete na tuinakuda na twetelete muno okwenu cha wovo ovungu wetu kwenu chawo haya asante Jackson kuma katika kani maboya ya kuigane vindezi ona tuiboya Kenya ndikezie na kauwe woto takwendo na vanini kidoku asante sana Jackson na alamo nena na imaikanwa muno pio na me kuziwa amazina hata vyando alame kwa UNDA imo bakangezito ya president otumu budio nake no nimo mubakezito kikomo no matumanje ndeto meke kwenda kweteka unondu ivyo anainji tukaumia mende ana kunena ndeto itena maana asante Kenya ngalasia Kiambu aya tuanze simu ya Kele sio Jackson ni wakati wa mashabiki mekuambia siasa kuma mwambio na maikoma hello Mutongo hello ni nena nao Kelvin ndio mwe wanesa naende musia sio zo network yake na bena ni watu na mwe wanesa ku sisi uko na simu ibantu be network pole kwa kayinge tutaminete usiwe kunete simu isu ana ndina kwaje sitwa yake etwata hello Mutongo usuni kwa tani credit maybe aya tosionge hello Mutongo hello kuna simu nena hello yes nena nao hello yes nguwewa
Nita Musaba. Umete va? Umete Mutitu. Mutitu kwa Kitui? Yes. Karibu Ikombeni. Nakako yetu Keza TV ne. Kitui Mutitu Ingu kwa yai. Mbongele tia manzo. Manzo ndo zangeli zako. Mbongele tia vyange na studio. Alafu kumaniati. Kumane kwa kwa toi ke ka kwata. Kwa kwa tai yo yi ne 2027. Kana kala ke anda Kenya zimindi kwa kwa na president Mukamba. Na kina watu na ngashia kunga chimo kulenge support. Kwa kwa support ya mungi. Kingi ngite ngashia kumwambia. Okay. Kiasa. Okay. Alama vile kalonzo mwani kwenda kuomea na haki bila kimo maneno roho. Mungu kala uketini kitumika lengi na Mukamba wa kisiasa. Ataka lengi kwa kwenye Mukamba guru mama na rea bahati mbaya. Monte makakunia nguru. Hivi watu rejeni. Asante. Wana wakuna na ile ndio mkitwa ile kiwetu sina wangu. Nemubea. Ile manzo muno. Manzo ni wagere kwa mugethia kele. Toza simu ya katatu. Naje wako nasi mutafadhali kuna wakonda tikao imwe. Nikenda isa idhana netu anenga ndo ange nafasi. Hello Mutongo. Hello. Musa TV yesu. Hello. Ni nena nao. Inena mutuku kuma mawele. Mutuku kuma mawele. Na ni pia. Mutuku kuma mawele. Ina ni atia. Musa TV. Mutinde. Ewa kivyo jango jamala. Nendo mutuma numu bengeani anakawala. Umukunje utuma uwito ngweke uwu. Ilini kweke uwu muno. Halo? Na tuikwenda mundu ugebya nikasa kwa mundu na ndio tutebya na katele bundu kungina. Lelo kwenda kule ukakulati. Kwa mawele moya atethia wazio. Hakuna baitindu. Ndongo bijoto mani. Lakini ngwa sai. Sukulu, sukulu. Yana yeza ka mongwala siye ka no we zine pese ani siande ka nisi yawo siande rubangu ikanenga. Na sindu zine zino sikodangu tukula tweke yawo ko sawa. Lakini webya nindo principle no ko ingino sindu imwe. Na ingino ni wo zaona maundu amo mezi wa maundu pamu tepo. Okay. Ujana ni skulu na ambiyoji. Sindu isio nimelezwa kilevi na mwe uizela makosa maripoti. Kila mwe uizela makosa ripoti. Ukevi ya sindu zaisi yiza kuikika. Nugu isi ripoti yote kwa niwe isi ilimu raisi yiza kuikika. Ni mobia katuna ngonge mwana tafadhali. Thank you. Kelvin Nenge mosiesi yonge. Angele tumine. Okwa mituke. Wako na simu ithese wase wa TV tuigwane. Hello Mutongo. Hello Mutongo. Ni nena nao. Ana nangu wa mjini kuma akanyo ngomeni. Karibu sana Ikombeni. Wani wako nona hii. Atongo ni medo anandaya. Yes. Kono mundu adeka mundu mwina mundu yete sana no kaya mji wake no ade tena ndaya jake. Na wana wale kudandaya anachara ke kwa kudia. Ko inena cha kutosha kau ikenda na Kenya. Na mundu akuje gura neza naone kandaya. Wandi kiro tere gura. Uka kunyola to kwenda ulona ukuteja Kenya kanolo konena neza. Ini kumanga na kwenda. Opini wanyu wako kuma nguyu amcheni kuma kanyo komeni. Thank you kele nyangomene muno. Asante. Wenena brief tozo asante muno. Ando watumani wako. Si atongo imani angalia ndaya. Simu ya mudia juu. Ya mudia pio. Chiko? Kuna simu ya mudia. Hello Mutongo. Hello. Ni nena nao. Ndiko weto. Eka wajaribu gani kwalika?
Wako nazi munena. Hello Mutongoi. Nenena nao. Hello. Nenena nao. Na Samuel kuma matiliko. Samuel kuma matiliko ongelanga wase kidogo. Ete woni kane kulio. Kulia kono kulia te. Kulia andwala mebu mone na atongwela mebu monde akina mandoi. Mebu matanene zimbila mbunge nikizasiara taisi kubia skulu makanene makazovya mbunge makanene mbunge ndoko wa mount ma skulu. No koso. Ukeda ni malunga maundu ta sina tuma ninge twana sakuya sama kwa kuku. Okay. Kulia kono yu. Asante keda ni mwana matiliko. Asante. Na Kelvin ni kwa that is fair enough kwa feedback ni muvyamo no nondo wa mawoni menyu asiaisia na education manabanda tika 25 twetha tuyosa simu twasoma SMS nikendo seithia ni twewa muyasiata na inde muvyano ndo akwitha mwende no tamanya na itu atongoi mwewe alama tusiaisia na alama tu education na mayakuli wa mama makulio na inde makulo ndino na mema inge mono senator twambie naku twambie nozo wa madiliko wa muthia yakuli tokeno baki nena niwe nikimwe ma kuthimbunge mukana sindo hii nwakulio makuli angi ve andu mata na wela clarification ya kupia no mekwendo mana mwana tiwa akana sekana wakele ni simbunge sele kanene yake nduchu katika motion yetawe kunene undu webata muno katika mbi ya Kenya na muno kilangu andu aingi maiweta no mbaka with athukumia mo serikali no mbaka withe kinuki peke ndumana imatona kwika ukethia ciana ina umena muno meale nenganitwo na icio ni mani so bacia mea yesu ya undu ndo mshali tenda silie nondu yali tenda pali kambanga nondu sitimani kwa razia mwaki kana mundu akwatia mwaki ciana cionthe ciailite kumala kwa une nezi nikikindu kikenda mbunge na muno anala mausikite anene makisomo amani mali tautia wea na ala manai bona manale yakwe court mai kwatwa na maitwa wa court ninaigwa mundu wakulio bo wa thwake dam ma ila Zumbiruto wo sia kivila sanga wa thwake ni waungamie nini la ometuki kwa kuona PS wa treasury ni mane pesa ila mana koba muingo kana nibikie na chu ramina chu mayu na ngaya ndethia wakele kwa changa thikuo ngasisia babikete banundu ma contract na monga misebu ya meka labu ya China na kila mthathani ngalama kwa ndia Kenya no ithete enda kiwuma kuwene kitui na Masaku na Kajiado na Konza City na kenda withe andu ni maima na ila mbua ya Isioni nini na weta yulu wa klani wetie kana pe mwana kiomo wa kuema kuwene wende twatithini andu aingi muno mutandao ni tinya ni nyoka na muno msiwa mutula okuma 2017 kuma tene na nina iseka nao na visualo na chongo kena ichanye lakini visualo ngi onaizuti ngwasianye na nengizini maundu makimela ndao na na mwati yangi ya muno nonie nda muno kusikato na kenda yunu sasa ingi wonga banana ndukotini nena ndo mbingi lo kwenda nundu niweze umi okuze kotini kana wenene yake ndukotini na ndwe bandu biwa utenene hapa lakini vile mundu emusikati yulu wa kubuthia kana kumandu kana kubindwa mawasia mitandaoni pendo abela isi nundu simune yona nasia keje dikie basame na chatumwa ba sasoka chazo bwenge ba chatumwa ba na nundu niwona kunie kindu kiu ningona niwalete koso watwa nundu kindu we maneti ibinde sana nutheni ando ingi muno mitandaoni na kubindu ya maona nyanasa nini na dhati mbindu ya maundu na naandika mitandaoni kindu nene na kina nene tunandu wangi na asia kana thina wa makuweni yu ni kana senator na ma MCA metha ithanga bana na kiu ni kina dhati cio muno na wewe mwena no kwa sato university tondu kiu ni kigikie no mpaka nambe kukulia andu ala nweza ala maumi yeni mamailite kwitha memambe kosatua nyeta mundu nombitesie lakini yuki siasa ni unu mundu kweta umanda siasa
na ngenda kose nguma nguye 2017 itatanise kibela na ke MP haile zino kwete kibela cha MCA na yube andu menda au kethia kwizila makau kana zintu cia muthemba ni woza nguma ni wamanyikana kindu cha muthemba lakini aza ni kindu kithuku na ta mundu nye ndibuthitia kana miaka la nendwa ni National Assembly ni natethisia akaingi muno matwaza na cio skulu kwizila CDF na nduma makuene ana na thukuma ni nene makasi kana ni nengete ndaya lakini na zabe ana siasa ile njo na izia mundu akwatia kau katika Wiper ikwatizia andu ma Wiper mundu lo no benefit ni mundu wa chama cha UDA ko alama kwetie kau na mundu muno naka no mbakane matabye na kenda withe kau sinu wathala ikase ibela tukwetie we utatutethia kwa itumite kuelekeka ko nyawe wakwa ni usubia chama cha Wiper na kusubia kamba na kusubia ndo na mundu nsu unakunya kindichu kwa woni wakwa ni walita kwa sababu lakini wewe mamba hatuwesu na kendaza ubyezi twana yana ngiandu angi basitwana iko na siasa nene emu nenge mbesa na andu mangi ukwete kibela chonga bana. Thank you. Mozumbe Ana sie ndo erasa simo kwa nene zidi kwete kibela chonga bana ndo wengi meona kau tangwenda na hizo ni ambayo njala zongombe na ndio bonga bana ndo ya baadaye Mozumbe erasa we ndo ikombea zile ina fancy wewe ndo meokona simo ne kukeba na kambas ingine it is very good na at least no maana ngamanya wa ku engage the panel mukoni wa simu wako na simu kuma mwala bandu beta mawele na dise ni hope ngamanya ni wa mawele ngale kwa ivanondo mawele mheshimiwa Kawaya just the other day no launch ye dam nene monoba uchawango nziwe ni National Irrigation Authority mawele nena mheshimiwa Kawaya nena mwa company ya launch borehole deba mawele soko na endi peke ngu kingi mono kiitwa the Mwala Cluster Water Project program ya 1.7 billion yumeje kingu Darugu all the way kuma kwa Kiambu County kikoga keke kwa water treatment plant ya chelene matungulu na kikoga mpaka siemane sia muthei na kiguchu ki distribute wa kila area yote ya Mwala kwa uno issues yake sia kingu ni sio shughuli kwa number 2 ninewa honi maingi masimu mayasi ya umundi nena tamundo I don't know ndise mabinda langa nena hata jamu but the thing is to discuss and see a lot of graffitas na sio shughuli kama mwananchi mono na ndo expect to siasa to issue to neno wa kutumisha academy siana ina yababu ndo expect to neno wa siasa mono to discuss issue ya Ebola ndo kusunika kwa ile kuukita Ebola ndikaandika ba Kenya na yandika ishughuli kwanza ila si ilete kwa hiyo akanga maito no to need to understand ila to kuna siasa na kila important mono ne kusisi we mwana inchi wa kawaida ni chao kilo tuyoka hapa kwenda na ubabe no ngameta na UDA na senator bane wa Wiper au gaja ni ndio mutaje siendo ngito kana kutaje Nicholas nondo ni zenye ngameta baka vijana siendo ngito I mean twailela tweba tutethani ena tu mbai to ya mukamba isonge nambe na of course I ningo sympathize muno na senator Manzo of course ni mutongo young when a lot of future ahead of him na andwala me kuna siasa sia propaganda na ndo mailo condemn wa muno na mwana kiosuke kwa ruki ni sindo saubeti mheshimiwa ni wailo mwanika bandu pandu ki sheria ka mwanika bandu batenzebe akadite yabo aimanda aibonokaniara nuru isu ninge wanguku ninaona Rose Musio o ainena okezethia ningona ikendo achoza tena atongo ino maile kwamba verify siendo before mambe yosongia na nundo Senator Manzo we mundu wa kilio kinene katika chama cha Wiper no ngwenda chama nundo ni chama kina ushawishi wa baba ukamba yo issue ya woman representative nikivela mwaetie katika katiba nundo wa affirmative action ila mwami na kunominate mundu mamonanga cha ndo tikiti wa Wiper au ngama or at least once na asa kuwa you are yakete kivela kando alangi affirmative action nikivela cha ile ki rotational
kiempower kama itu lakini yu mwai pa ya twikithisia ni kivela mundu asa kwa nitamutika akegalabu ukiase maana. Thank you. Tumina mole wewe nende asante no kwenda chakivela ndo nazaweta bala maza bala umbingila muno lakini ungeza umweta mumemutika campaign kwa yani zinde za ondwano no tethio campaign against munana na eka chambe nambe kwasia pe muno ne ya sia tita ne ku understand ngewaya Linda Mwananchi ti ku understand Linda Mwananchi the wording ni Linda Mwananchi ya wana Linda di kuona Linda kila kingi no pe kindu kingi kwenda ku emphasize especially ngewe ya miaki ya school na what happened in utumishi nitienda tisisie maundu ama administrative failures maskulu kwitha me overpopulated siana kwingi wandomu sie mbingi grills kwiki wa andilise kwiki wa grills no yithia sindu isu siekeka already tese kwina administration sele kwitha sisi sia maundu asu so failures isu nitaele ku siania nasio muno na skulu ila siekwithiwa si culpable andu asu mayose wa atua na mayose wa atua ya kisheria ikwithiwa tiusio kila saa sionthe kwetela mbanga yekika niguo tikosa aitambia nundu no usio kethia nitasia imbanga kutekwo setambia ila mbanga yekika. Thank you. Atongwe masahani mathi na masaha maende tu nenda yutumineni nundu ni saa 6:15 na twimina bege no genge ngomutabya ba na ndi muthocha bandu kuma wajuma mu betu ni thero ndithocha Atongwe inde ndatambo mutabya giuyu twimina seneta ndeto cia kuthia muthia ndeto cia muthia kila mundu ndatika imwe imwe nikenda ni muthocha bandu nundu muyatongo kana sigana ni muvya muno kwa mashambiki maitu na ndikulia andu chitu cionthe wona mitandao ni ukamba verify utanatuma kana utanatuma mitandao kuthatia andu nundu cyberbullying ni kindu kibona ni kithina cia andu muno nundu mana nzuko nthuku na tiki ndi cio icio kana cie indi andu alama tanamba kosa kula na mena ibande mande mose alama uzuize ibande sija kibande kwa chief nundu beka mwanya kanenge nitwe bado wose kula na ganda suola twenda tuiko na kula ndukase nuti wenzana withi muthe ucio niguo wintho hawa mwene nthi wa kwiyumia athukuma nthi yake na iya mwa thukumata iyo andu alama takuna kula ni mama tuma Utongwe muthuku uka thank you so seneta wa county ya Makueni Dani Gitonga manzo ni mubyano ndo akuka atu avata manyonge tukaendea musumbe na emphasize Kenya ni ndetwa ino misore na twina thingi eka Kenya Kenya ya nangika itu no tukwana Atongwe ila meko yange wasia siasa ni masise muno wesethia ni meko exercise a responsibility na indi akamba maito na moto imanya twethi ukona kula na tuendelee na kwethukisia Atongwe maitu pamwe na andu alame mutwetia kula ni twethukisia content twethukisia mundu ula wina mubango wa mwananchi pe andu meuka ko amaenche ibela mai wesethia no we ula no tutabia ni mbai ni tuo misovea Kalonzo yuende toza na mundu ndakamutabia we mubango wake ni mwau wapo Mutongwe sia ou netwethukisia Atongwe ni kada wesethia netwa Atongwe sia netwa sakwa Atongwe mena mubango undu zomone na ndabise nyene ngwe ila cha central wa masako andu mama sako mambethukisia imindani yothe twende na kwenda sia anduni ngwe mubango wako ni mwau lakini ti ngewambi ngitenda maana. Thank you. Innocent Musumbe muteti kuma ba account ya Masako yetandunga taya Masako asogete masikethanya. Yes, mheshimiwa tumine. Asante ndunga taya Masako ni pe vinda tatu mali ba ni masitu hivi bakoe tone banda koma ni ina kwa ni kwenda muno mwe uke kwa kwito kadiani unda bisiano makadiani kana mumbunge no aye nolulenge wawe tasiyusikuma kundu na kundu ndoboyi na silanga sinzito emumbunge no ba kadiani kilia wawe tange wa kibuke kibu ni divorce but that notwithstanding asandi muno number 1 ndwa kututhocha na
wete kipindi kiwi thieni ta nena na mbae na teithuthani na ondu musumbi wasia tisa cionthe tukaba kwicha ngumi tisa cionthe tukaba withie tukite gukita political wars either UDA Wiper kana whichever party kila kisioni kwa kambai nataka mbae ya mukamba nataka mbae ya mukamba mbae yona cheni tisonga mbeta kamba okay no hithi anitonia kamba maitu pa ni bota ile kuisila na ndinego tumani wako kwa andu makathiani ni mativikana kindu kisio ona chai wa muno nikitika kwa evinda ndio kindu chai wa muno nikitika na ziaza mthenewe atiaza nangi yes ikawa ikwenda muchujo na mbu wizino zao nenga story for another day story for another day muchujo yete democratic neno makanga muchujo no la wapita izimu kwa offer ndio mono Nicholas Muli nondo ako katoka kama nyange tu kwa katwende kabisa aya naende musese itu emi nai lilikana kanane tu kuthocha ndeni wa chathi cha Mutongo Night kila kikethe wa matuku 5 ne mwi wa thanthatu otu kwa itu mwi wa thanthatu bethe itu kwimwe ni ndeni wa kiwanza cha golf club ba musini wa Masaku na badatu kwete aini alame nguma ukamba kwikithia kana nitwakutanithia undu Violet nundu wa we Mutongo aini evo Mutongo ikeni wa Maria bosia ungu evo Sanita aindi evo mundu ikaya wa Superstars evo Bosco Mulwa Nganzeki mwene twina kamwili tuketwa Kanadi twina Seli Mwekali aindi kikozi kima kivo ndekulwa ni Maimba munyanya wa Senator Banzo kuma kwa county ya Makueni aindi uka madena atangasi wondema Mutongo TV nyengethabo na Mutongo FM ngwatene ya mukamba kulika ticket ni silingi maana atatu regular na indi silingi ngili omwe kwa VIP na silingi ngili omwe na maana 5 kwa VVIP. Nani kuthawa ticket ni laisi vyo ni kwisila simuni yaku wevinyia star nyanya ile thanthatu star ile inya itatu hash isu ni star kana star 826 star 243 hash na kana ulikendeni wa mtandao wa Little Events ticketing ola ni apps.little.africa/events/2 43 kwa huo no tu ka type Little Events ticket inoko na wale kama nokathawa ticket nende wathawa ticket yaku tutumia utumani ulawo ukwata kwisila ile itatu kenda imwe 5 na inde chali ni kimwe tuyasene Mutongo United ni wakatano matuku 5 mwi oto kwata wa thanda ku Friday lelo sionde sielekele Machakos Golf Club nondo achathi cha Mutongo United na nondo mwa Tongo mwana twendeni wa chathi cha Tongo cha Mutongo United kwa mwa lobi kabo nikanoke zeli ane twatana ivyo nthe kia Tongo ende nakumusesia vikanondo naku we Mutongo twithane Machakos Golf Club kwa oye kumbia siasa twivika muthia bau twikia kwa ma twakwata manyonge tukaende wachuma ukite twekiwaji kwa OU ndo tuenesa na nditungia kikosi kiima cha ikumbia siasa ni kuya aidha timu ila tuomba na sia ikumbi tuambia na mwandiki witu wa Mauvo kuma Kibwezi kaunti ya Makueni Kennedy Mulingi akatuandikia livoti ikumbia siasa vilingi ni wa Mauvo akakwikia mauneni ma Tongoi yulwa onena nyola tuoka onena na ndio twasokete studio cameraman ni mundu Sam Bengei ayeketekana visa artworks anesa vi undo Violet na ndi director ni Kelvin Moasia ayekithia maundu mesa sawa aitutwa kisebeni na ndi ne mitandao ulawe kitasi yakana ni wa stream live imoko Facebook na YouTube ni Joseph Kitheka Ndongoi mwene mavivye wa muthia ni Joshua Kitwa Kimilu kuma kuya Mboni na indi na kwa wa graphics aikithasia kana kio cha kukisa sawa namba ya simu wako ikia SMS topics kila kino ni wono mondo no hapo kuma musio WhatsApp topics sio onde bezi nzito wa Studio TV ba kione tina ikuikia mabisa sio ndio onde sikuna wane mondo wetu wa Joshua Kitwa na indi kwa niaba ya timu yonde ni kuendea kiuyo cha kwa ila ala tuiwe yani nondo ni siku ya laima maendea na shift wapo kwa museo twile anesu ingetuekiwa kwa oju tiwanesa